ba according to asem no starting na me present nti mpapa na de Owusuaa de no ba wuye na ne ama na de efa me ti efa me na say ma me ne family no mpon so say me yesa adwuma no o ka say o papa na o ya ade no a enima de kro okom no okom okom nti u be kan ba bia na o papa kom ne ofi water kitikrachi ara papa fi ofi water kitikrachi ara papa fi ara na o ye na adwuma no eti na me ntade okọ na krachi no eneja obudum ye de ade ne farm ti farm de farm school time ti edum ko shewe ma na de me number bia minnim kra dum ko pie wa bi na minnim ho ti aja didi mu ana ja mi ma me na bi san fa se won pina ma me de menkom ba me so na me yakora bi a mani si ehye enti mbenya book bi references of 7 book of Moses enti asa book no na me de with the present so enti we asa eja me didi boys bi achi ne ko sa ta ase ti ye adwuma o garanti ase ya na ja mani ba mo so na re ma be pie ta first ye na o be den o di eja me na mu na me pie ko na me ni shia ma bi na me ni din ko na mcheche ma se mu kire no mcheche ma se mu kire no so sa dia membra Onua TV na nyabotre ne bie asem no mu yie na ye nte ase ukonya book bia ye friend no 6 of 7 book of 6 of 7 book aha nti ukonya ye na ye den ena ye den ansa na wo kwa kopie galamse na se unya book na den ne siye nya book ne de first day nya book no me start reading book no okay ama edum kopie so ye kire me se me koda sie 5 months eti me ko reading book na ekodu page 11 ti page 11 no am cheche me niama bi am tuto de famra tim ko tuto niama ni nyina de ba ekene na de ade ni incense ni niama ekeka ho tim ko to de ba ye no se saade a se mpese spirit na mpapa de ojaw no se mpese minya bi ka na no ehia omo kira me kwan amere me fast for minya sa spirit ni ya de aka ho nti ono sa no na se saade a omo ye de omo kira me kwan amere me fast ti o sa no se me de mi page 12 na me de mention de it will be play 12 no it will start to say me de mi no no chem say minister baako your friend charity or wa udi osisia wa won kwala mienu mba ya mienu baako de aluma enti according to book no o me chem say sa dia ka me de mi fa mo jambra na ka ansa na me sa ka sa de me de me hwehwe no enti edu sa na so no me de samu jasemu de sati no man kasa anjire me etimi de famba etimi ya se sa na chede a mon fama ho na me so me de mon fama ho eno na nam so a e ma me de bele o me de me pie ho no na your friend is saying book no
Spatus Kwadwo sa kwade omunyina ebo adwuma wie yi atena se ye damu live wo Facebook Akoma 87.9 sanso so na Onua TV ye damu nso so wo YouTube enti wadaroma okwa share na obi nso so enya bi enhye ene ye ntena kwapem se dwumadie ye be twetwe nkomo anase ye di dwumadie no ebeba na wie ye ai mesama wakwa abasro nkokra ma mi hu comment no wo Facebook ho if you say I mo na mo ye efie judges no online judges no mo na ya mo judge na ye nso ye dibi akeka ho na yenya asem no poma sibre enti awie time chuku na tenase na ye ntwetwe enkomo anase ye ndi idwumai Reverend Sia ya me dear mema wakwa ba ya me dear now what to say oh the road is clear bibi ekoso yeah ya tamfo na ebre ya tamfo de ombebre unim se Queen Sabi ade bi wo ho a oya ya na emefe pa okay because uboni din now the nikunu din esoso ebu ni ani di a wode mani kunu no na wasore e ma dodo sen oba bi wa bebo ni kunu din wa nanim jogoti zugubam wanzan wram ne buafu wensu di ya ubo ni kunu din ni kunu ni ho beto kire respect ni bu a ode mani kunu no wasore gina ho e ma nyina atesa ankeye pa affect bi yeda wasi so kire yensu yesua bi no Queen Sabi Obaya hofe. Good afternoon. Good afternoon. Now what to say, mommy? Awurade hu ye mobo. Oh my fewie. Me da se. O dress idie e me fe. Ah, nta me ba oba fie na hihye sa na e wo se me copy bi. Bibi aboko. Awurade na dum okra yimu. Ah, enenso ye ba besom. Ah, be ka ja som. Ye de nokra to de da. Okay. Yeda obo ade ase so me ehu da foforo odi etwa na watwi mu so kama adwa faati nana ya bibi aboko de Awurade gusu hwe yen okay yeda nyame ase pa enenso ya ba ye ba besom na krante ne ma na o say on the first eden na ekoso ya ye gusu aye kai ene ya wada ochina ye fia danti na de chinye aka 2 days pe okay meme nde di enim ya 1st June okay Champions League finals no baso wo K Poly aya wo kan say KSTU se wa KSTU K Poly K Poly wo labor udu a also hwe Baptist University ana say o bus station honom e chi ho na K Poly ewo eye Madrid ne Dortmund ye fe ne Rapio Jesse okay na achede bebre betimi so apiem wo honom nonum ne ya hyehye ye niema enti se obi pe be a obehwe Champions League no na wahwe ne yia analysis so ne na match kakra eye 1st June ewo K Poly okay that was pa na time no 5 p.m. game no dey 7 na emum no by 5 no na what na say if you say ye be online on air quizzes no betimi anya Jesse o favorite team ye be jama competition ama organizations ahodo a ebeba say group jama groups ahodo ebeba eno nso so ye be che omo ade na won se ko ba bi say ya group bi wo omo nshada comport omo behave well eno nso so ye be hye na group omo well behaved group ya che omo ade because minim company bi a omo product wo edwa so na ne nkrofo meni omo nhia program ya omo behave well da minim de omo hwe so defa nkrofo na adwuma de bia omo misbehave me say my ka je mu see you because mu ade akra ene yeso ebetima rap bio of course ebetima say Akoma mu Nsem team ebetima rap say ye kwakra na e behave omo mfa maye omo mfa maye o betim dia maye omo pepe on fa maye enti hia yen
on the 1st of June aboafo aso yasene Dr. Amuzu sanso na Jovi Travel for Jobs and Estate Agency sanso na Nana Aristocrat fast food wa mekom omunso so aso yasene ntinyame adoma Saturday shiayen na ansa na yebetwetwe nkomo no Maminkai Power Specialist Hospital Emma unim say krom ha de Dr. Dioya ne sent ne de ajibe bia enti me pacho munro bi te say aduya herbal malamis herbatin herbal mixture ene powder eno na eboa boost immune system jirika jiri emema duro papapa eno na ogba ema no pa na tato edema mema no cough care herbal mixture aduya herbal tonic ni nyina no obema wonsa akabi na wonsoso no wapomuden mu nsem no awie peye kumase ha omo ofeyase lake kwan no so udu just bro filling station a ofeyase a ubehu omo wo ho no akran so omo kwabenya poku ase ACP kwantempon na so ubehu omo wo ho no takrade so nana Anaji Estate opposite Anaji MA Primary School ubehu omo ewo honomo eya afre omo wo 0244 544422 0244 544422 ana say 0200 383831 0200 383831 obetimi afre omo na one omo nso so atwetwe nkomo no agi nchiremu a ebro medie yi eso enti no yeni enkomo embra menwa be mamo akwaba mpacho yemo mpacho anu aben mic no akasa mememu amame mpacho yo mpacho din e frame kwasi asare mpacho fi hin fa ne baaye mpacho me firi brekum mpacho ane mpacho brekum so ana brekum de ye ba faako sebi akasa ofiri kumase ye wo bantama ye wo abrefo junction ye wo sofulai enti brekum fa hin na ofiri baaye mpacho mo brekum kutre number 2 oh okay mpacho na de na do wato ame wa ha anope mpacho menkura no bone me na madam fobe ye fe na William Samankora ekoye adwuma ye kotwa tik edema broni ye fe ne subam ye lodu wie ye no ye lodu ne man wie no subam no sika no madam for William Samankora no ho William Samankora so me pacho eya kasa mema mu na William Samankora so sika no wo subam ho ande se me hu ne sika na kodi we si wo ewe ho we se wo we ho edenti mam de ato awo ha se mesre wo na wabo me ne ma hu ne sika na wo asem na wo kano wa ye ne ayi enti kirem na mimi ni hobi matiefuo nsusu ni hobi enti kwan be na mofa so amoye business aba be pie se sikasem aba be drum mpacho akasegu mic ne bi obi am business man na take ka ho bi okay enti business no ye den oh eton ne ma bibre okay na take ka ho bi enti me ne madam for William Samankora no e ka bomu kolodu 1 container of take okay na ye de ma broni bia na Williams Amankora ne ye adwuma ye fen subam okay anti papa no lodu ne man wie no na me da madam for ne ka se sika na e wo so de men e wo he eno nhihye ye be na mo ye ansa na woni ne ko lodu take no ya nya nhihye bia na nete ne se na me wo obi a mede ne man ye fen revent nti obai no se madam for ne se da bi ye mfa ma no ne nipa na ye fen subam no nti omumienu nyina behia ho no mete madam for de na se na de ne man ma ne broni na ye fe ne subam no enti take no mukotwa mo na mudi musika to ana se take wura no mokoton wi ansa mudi ne sika ama no da bi ye koto nuanu firi kuani ho okay na yakohan obi a obetwa nuanu domo operator na ewia yakohan tractor na ya dompo ewia yakofa goodmaza betwa ho anti uwia broni no ne bedia no bia container 300 million na say 200 million antu wia na waju sika wo provide na nkrata wo ho ye fe no conveyance
Enti wo ye saa nneoma ni nyina. But ya nneoma ni nyina ma container no kora koda da be 8 months aye kwa afini. Asika no up to now 11,000 mensa nyankan. Me pese me ti ase se mukotwa wo ne hwan Williams mo kan mo sika bom ene kokko twa ye koto ye koye bibia beduru se mu lodu ana se wo na odi sika ye ena obeton ma wo no ona ono nso di ma broni me sika ankaza me di wura adwum ni ye 10,000. Okay. Nti ewi adwuma ni nyina no mfaso e ba so eye 2,000. Anti ono 4,000 eso ono 4,000 na me 4,000 50-50 mpacho ane na ewie no me 11,000 ni nyina besi sabri mensa nyanka mu wansi de kora. Okay. Na one na nhyehyɛ ye bɛn na mokɔɔ se olodi wi a na obetua meka ana se broni ne de kɔ wi a ebre sei na mensa bɛka misika. Oh yelodu wi no boni ka kyerɛ se ade kye a yensa betima ka isika. Ade kye na ye Kwame Nkrumah birthday. President Kwame Nkrumah wanya ne baby ko ne birthday nti ye say holiday. Nti ade sanchi biem no aye say ko disika no se transactions a o nyina oni wuli na ye wuli ni na oni ne ye adwuma nti watu sika na ma madam fo no besi sabri me wo ho me fra madam fo no sika no eni ne ho broni no so a o se sika na ye den e wo madam fo no ho. Okay, nti ade nti na wanji broni na send wo de ama no wan send wadam fo no de na wo send ni nyina ma ne tie ne se onu na ni sa broni ni ye adwuma. Oh, okay, na se broni ni de oni me ne transaction bi aye. Okay. Cheso no de wo mfa wonu ama ma no nti ne asem aka nti sika bi a wo se me ka ho asem se madam fo wuli no mom na se wo de mi sika ma me se broni no na sika no wono ha gise wuli na bekwa ko sika na firi broni no ho mom no de made aye den ama me na ayonkofa be ne da woni wuli ni ntema na business colleagues enkoa. Because ansa na obeji obi adini na ye sika ho adwuma sei na se wonnim no menin no free say ye menin no free mofra ase. Okay. Na ye mofra ase ye mofra na ye tebrenye kwa ofri efi a nurse house na omu fie ho ti menin na busuafo nyina anti na menim say enye boni anti ma menya sajide ne de ma onya gidie no wonu no se de nti no ntua sika no mpacho ande mabona we ase am say asisisem obona den no woka me no ka ne se sika no broni ne ho me ko ba bia ye fere broni na broni so se gwatwe sika na yeren ama wuli ansa me ba ha kura no ya fere broni no sawo mpacho ane na se producer afre broni no mpacho ane ene na atwetwe nkomo mpacho ane. Oh, okay enti no se den na opese ye mmoa person bo na mensaka misika fri se adam sa sika nti se me makura wo fi omunya school fees nti ama me ho a kire me asemu na wo se wo ye business partner a businessman apart from takes na den biem na wo. Oh, apart from take no yetim pai no de board so ne bia mfa no se wo si abro sign board ala se ni nyina akoye nu ye ho adwuma ti ye no wudwetre na sesi akolo ko be wani ye nti wuntimi enko emma biem. Oh, okay, me pacho ye ne producer ne se broni ne twetwen nkomo enti mpacho moma ye nkotie kwadwo status mama ye nkotie voice anse ye bekwa kotie voice no ye nko grow fine aso ye grow fine mama grow fine Queen Savi grow fine onu mana no ho atoni sei grow fine mojadro mojadro nwanwaso ewodwa so a chese medofo wuntimi enidi wuntimi nnayie o chese woniema bi enkukọ yie a grow fine mojadro na obeto anom na wo ho atowo ma ne bebre wo honom a ana ase infections ni ade onom a
wo fichi komu moja ne mbe yi a nom grow fine mojaduro no kwasem no se grow fine nye mojaduro a wonom a ehihye ofa ako na eja ofa ako ehihye oba bia ema wo ye kama mojaduro ba ako a wonom etimi ma wo ankasa hu se skin ye fa abra wonsra grow fine mojaduro eno no ubenya bi ato Misty Herbal, Colinac Herbal, Smart Herbal, Freddy Mens, Apidank, Pure Leaf, and chemical shops aka any herbal shops nyina umenya bi ato na oda hwa na ati grow fine yo dende o feature grow fine mojaduro ka no ene ne nam afiefie mu ya ma wonsa enka bi na enya bi ennom me pa cho frɛ wo mo e wo 0244 596532 0244 596532 ubenya grow fine mojaduro no ato quick credits me pa cho quick credits ena to nensa afrewei o se enkane no na omoye quick credit ba enedi omoye bills micro credit omawo edwaman so omoni abetena be 15 years enie enti me pacho eya ma wonsanka quick credit na ene omo endi juma loans ahodo no omo interest no ewo form pa enti pacho eya ma wonsa enka bi me pacho ye ready ano aka kire mi o why ready won ene mpacho yenko tie broni no ye wi a ya ne Williams enso so atwetwe enkomo na ya hwede e man e baasa. Hello. Yeah, hello. Good morning, my brother. How are you? Good, are you? Good, I'm also fine. Who is this? Yeah, I'm calling from Akoma FM, Kumasi. Mm-hmm. Yeah, there's one Mr. Asare from Brekum. Uh-huh. Yeah, he said he rendered a service to you. Uh-huh. And he has not still been paid. He called you. He said you have given the money to a friend that he introduced him to you. I have no deal with Mr. Asare. I don't have any deal with Asare. Okay. I was not dealing with him. I don't know what he's saying. Okay. I was dealing with another guy and I have paid to him. Okay, that is William. Yes, William. You have paid him. Yes, I'm the one who's dealing with. He's the one who's dealing with me. Yeah. So I have given the money to him. I have all mobile money screenshots. I have all the things. So okay. And I was not dealing with Asare at all. Okay. Understand you. Can you please send the mobile money? Are you speaking, brother? Please, may I know whom you are speaking from? Where you are speaking? My name is Nanabila Kantanka from Akoma FM. Akoma FM radio station in Kumasi. Okay. Yeah. Asare has been calling or contact William several occasions, but William said he has not been paid. You have not given the money to him. Then William's supposed to go to police station or court against me. If he said that I haven't paid him, then he can go. He should go to court. He should go to police station everywhere for me to report against me. That's good. Then I will go and give all the records to them. Okay. Yes, sir. But if you say so, I can do it also for you. No, I don't have problem. Yes, boss. No problem. So you can send me your WhatsApp number. I can forward all the details to you, please. I'll send you hi very soon. Thank you, sir. You're welcome, sir. Thank you. Nasa producer na hey Nana Villa na ne bro for aba no pe na wadi den twa ba hene owai na wadi den ayo aba mu yi hey producer adwuma edu bedru akire ena me producer ehwe brofo yuwa chesem Nana Villa na ana ya wonfa Nicodemus na nka ho Zenka yo Nicodemus no amfa nka ho ya na ze omo me pa cho wa ka kire Williams say wa bobroni na mabroni na ka kire wo say on de woka na watua sika ni mpo amanana mpacho ane mpre bebre den no ka fa ho
Honda Stella do kan say Stella Bruni no ntua sika na ma no ba bia so ameko na efre Bruni the same asema o kan ha sa asem na no enti anamon be na watu ana na me da be da mu me kire say ansa na de be dan ye so se mo ye abusua te say mo ya ye abusua because mo tena mantem nyini a na say mo ya ye abusua no no enye say ye funu kura na moja ena ye nwanko abontin so nitimi ye nwa enti anamon ben say ye den amompanyimfo kakra bi wo ho oh me da koto nana ba ko anim oh kutre number 2 okay me da koto nana nanim no Ofre Williams one na dan for ba ko efe Labalan ene nana Osika emu nyina hia ye frɛ Broni ka the same thing say sika no watu ama Williams ya dano bisi sabri ntima me dia duru hayi eya na o se den ti na wontua ono se Broni ne fa sika no ma na Broni ne confirm say watua na ba bia so confirm ti menim na meye biem bacho ka se gu mic nim bacho menim na meye biem ntima me da beda mu sam bobo na me nsaka sika no Kwado mon pe ayi ma me why Williams na ye ne no entwetwe enkomo because menti ase say ya o be ya unya o yes o ka ho asema na fe omo ba pe wabo Queen wo na ya wo ka mo pe omo bo omo o kama ne ye ya na bilanie English master and all my producer Rebrofu. Bajani. Hey, na brofu na ya oni wo frɛ Broni na mo ka brofu na mo ka twi. India for brofu dia bubu no. Ah, oye Indian. Mpachani. Na so onye Broni. Ah, yes, ane oye Indian ni. Mpachani. Me pacho monfa Williams nto so mame. Ne picture. Williams oye de adwuma. Oye nu adwuma ya bi. Nua no nko an no oye. Mpachani. No san ye de. Adwuma mo hu se oya no no. Okay. Matias here. Oh, line no so hu. Oh, okay. Oh, okay. Me nya enti yese asem we dey ma for Steve Abuyo because I say oye NDC panyi ntimi nkasa Nana Bila na mbeji jiskatu ya brantie ka na NDC for ana Nana Bila dwa Queen Savinsu NDC for na me producer na ka brof no NDC ni panyi pa mami nsu NDC ni panyi pa tie ne na yezu ayeza wo yezu ni bia na the party de onye zuo ana anyeza oh okay ani yezu for no mama monza so yezu mu betua ni sika mechira ye MP ba ku ofia ha mechira mu akono ho wate oni yezu nkasa na onfa osika ema yenko Royal Homeopathic Clinic na yene no enko twetwe enkomo Doctor me da se mechi ahwefo ni etiefo nyina sede mwanya ntie no Dr. Ibrahim Adam Isa mene kwankyerefo pani ameda Royal Homeopathic and Plant Medicine Clinic ano eja eduru baabi a na ye kai ye ho kakrakra ewo yapum den ho sede be ya yapum den ho nsem betumi akonkan sanse wiase ama mene wanse no na ifiri yare no wibenya nso a ne firi yare kro no a enunti enada ne da nyina ye kai ye ho sebe ya yure nkofi ye ho bebre na yare no embeso yimu prekope na minua ba Royal Homeopathic and Plant Medicine Clinic ye promotions no nkokra na ese ye mfa nhedem ye de beba na adofo ate na wo mutumi nso atu ho anamon na ye ka Royal Homeopathic Clinic yarehwe bia ye de homeopathy nuru ene plant medicine na ye bibiduro na ye de esa yare ye wo kumase pankro no etimatim baby a wo bia no fa kumase ka na duru kumase na so pe etimatim ka o fa etimatim ka no na so besi wo Monique Junction na oba besi wo manimu pe sanso ena Accra ye wo Madina Ashalbutwi Lakeside kwana so a ena Techiman enso ye wo Blue Cross Faith Baptist asoreda no ho a eho ena yewo
na ye nyina ye nana ye papa Sheikh Usman Nuhu Shaributu ya we the National Chief Imam of the Republic of Ghana ona ode niema gu akwemu ko bie hospitals ya no kama ya hye dwumadie no ase ne ye adwuma free anopa no nson 7:30 na yapon enwumre nonum nonson ne fa kopim enwumre nonum 7:30 to 5 p.m. na die ye nie nsu to efomodin kasem no odin ti obi ho a yare kra se beya obetu anamo akwa yare hwebia no na ayedin ama no enti yedin hihye ya agu akwemu se oba yasuye na miensa ne mu bia ye card ya yede be ma folder 50 Ghana cedis akane iska no 500,000 enye 5 million 50 Ghana cedis eno ne yede be ma card na obewura doctor hone doctor akotwetwe nkomo a friend consultation no free se atwu moja na yede collab na ekofifi mu bibi mu dudu mu hwe yare bia ahinta wo mu nso a yebe ya mawa free of charge yenye wo kapre kra afi ye diagnostic machine wo ho a machine ni behwehwe wo ni padua no afri wo trim abesi wo na ase ebehwe wa adwimu wani wahrawa wo brebo wo saabo wo dwonsotwa wo ntinim wo ba mu ba mu nkasem wo bibia besi fom twan free of charge ya yenye wo hwe yesa wo machines ahodo bebre ho sefatase ye massage wa eno nso yebeye amawa free of charge na ye wi a enura yede ebema wo no eno de ubetua ho ka na emomu no se yare bi wo hono mu a o mame na wo twe kra mintumi mfantu ase tie ne wo kasa ne yede watu aduru so ne ya charge wo kakra na emomu ntumi ntua ne nyina ye ma kwan ema wutuatua no kakra ti ugusu beji wunro no na otete na kakra mpanisi amfo ene kire ne nto aso se wa akono maduro no beye na enu nansa enu ne na awotwe so no se wa na abesa ba enye obi ena ebeka na emom ayarehwe enye magic ti obi oho no aso mema wadura enru china na ho ato da bi entisa ye de yenye ne sa na ebia eja okọ obi ho na ahwe TV ana wotike mkra na wutie mi afa telephone number no na no eni ade a ekurawo a onyira fa mi telephone number na 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line nso ye 0204 496 212 0204 496 212 sa number ena ofra wonsa ebekame afidie ene bre ene yedi ye adwuma obi o ha wose ma mo yare so yare bia hawo yenye surgery ewe ye ho se bia ye papa wana ye operation yenye bi ewe ye ho na emom se ye stroke ena aka wo se ama adwene no enkoyie se de se ko aka wo benkum aka wo nifa aka wo ne de stroke na ye wo bia no obo modern de beduru ya so ye ya ye behwe ema ho ato se prostrate na ye kese junso no ntumi mmayie ana de ebufa so a oba ye behwe amawo se ya wo ene ho aye den amawo se ye oba ana ye bema da bia meka se eduro bia eni asase so a enyem oba se problem bi wo hono mo an ye hwe problem ne yi free ho ede mawo enti se wo nyinsem mu ana wo ho hawa oba ye di mfidie be check ya hwe na se problem bi o mu a ya hwe treat ede amawo se ye typhoid fever diabetes ulcer gonorrhea yare bia hawo sempo wunyare mpo na wutu anamo ba na ye di mfidie ne check wuni pedua no mu kosie enuani bi na eni kwan se wudi a ye be kirew enuani bi na eyese wudi nso a ye be kirew bibia ne ma bi eni kwan se wo ye ne de eyese wo ye nyina no ye be kirew kama ma kira kwan no eye Kumase Pankrono Etimetim Monique Junction wa Kumase Pankrono Etimetim Monique Junction
Accra yewo Ashalubotwe Madina Ashalubotwe ode colleague side na hwa ene yewo ena aba Techimai ne man ntamu nso a yewo Techimai Blue Cross Faith Baptist asori da no Alhaji Mitobi abro san no mu ana yewo na fa telephone number no enkasa ma oyare so ana wante oyare nti omma me telephone number ne huhia pa sempo untimi ntwa ukura phone na ye snap phone ahwe TV ne natwa to so ana upe bidie bi twregu da ho a echire ubetumi afremi 0242 951 005 0242 951 005 Mesrotie ni ye na twro ni ye na bia na we nya na sabre ya na ni nya no ayeden ama pa 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone 0204 496 212 0204 496 212 Sa number na ofra won sabe kame frame sisia na how bi ene wo ho no ma yenhwe emwa enyim free ho ema me say ye promotion enti uba card ne na ye 50 Ghana cedis consultation ye free lab ye free machine de be hwehwe uni padua na free trima besi una ase nyina ye free massage e be ye nyina ye free na mpro say yare wo mu aye ne ukasa ne ya charge ukakra ne de watu aduro so se wuntimi ntua ne nyina ye de ye ma okwan ema wutuatua no kakra ye adwuma free dwoada ekosi memenda ye hye adwuma ase anopa no nso ne fa ne apon anwumre nonum fa 7:30 am to 5 p.m. Itimesre baby awo bi a woteme nka no tuhu anamo ebre ne yedi eye adwuma ye kase ye kasa ade ebechi emrepamu no ebe abefa yare na baako na ya kyerɛkyerɛm kwan ya efa so ba ene ehawa etumi edeba na emumwe ni de ye ebo ne tofa esan promotion na ye nti bra oyere wo ba wo fa unua obi bia ebetumi ababi na wonso wabenya mfaso de ewo promotion mu enche bebre enti wa mantem na ende dia ene ye wo ba collab no akotua sika wa ha koye diagnosis wa no akotua sika yem pesa aka ni nyina ne ye twa ne tia ne aye ne promotion ti ba bia wo bia tu anamo ne bra Dr. Medase pa na mo question ba ku bisa unse ya ne etete nkomo ababa wa bi o say on filishe nanso so no be ma ne da na complain say asen odwunso na ne be mamu ehihye no but ono oba na de ono ote ho no no onhu bibia wona ho oye clean enso so no be ma ba no ho a o se medwunso a na wama na yare nti eno sa no eye possible na wo benya ho moa de aboa na moa wo ho pa na ye normal ye mema yare ba ye ho bibi ti say infection se be ma woni mo ne oba akoda nne acha 12 to 24 hours se yare wo oba no ho a be ma ne behu ba oba de ebetimi atena no ho abro 6 months kura na onhunu ena se yare wo oba ho no ne be ma 10 eda emu be 5 to 7 ene benya bie na se yare wo be ma ho no ne ma 100 kura da emu 99 se wo mo protect ya wo benya bi na de ya na esie ma na ma ho nam kwa no ene mema de no difference wom enti enya ba bi kwohyehyɛ be ma nso de enya wuramu asabi odwonso twa no ene omo kotenam na afi odwonso no awo odwonso afam no se yare bi omu awo beti yawo ene ma ba bi omo odwonso fa nko na ba bi asabi be ma ede ne be ma fa nso nko enti eye deep kakra mrepamu no ebetimi adomo suko bebre na emo wo ma ne nya na wanwa sa bi a eye hunhumu na nefi abaifo no ne okofa be ma hunhunu bibia wo ne ho enso be ma ne se wo yare da bi entisa ewo ho nti ese Owusuaa Health Center no mo ye thoroughly diagnosis hunu yare kranka se ewo ho na wo mu treat
ede emano oba ye ho a ye betimi ahwe amano me telephone number no tie ni ye na fa ni yi 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone ne 0204 496 212 0204 496 212 the number of frame ya onsa ebeka me yani Dr. Yadasi bebre Adwa nana ya na wieda na wa maye boko me da se mechi ahwefo ni etiefu nyina for na ye call hono mo ekoje enkomo twetwe de ebre wo no ye toaso ye boy homodin a se ye benya Williams me producer bo no homodin okay Ase network ne mwa no ana wo mben phone no debi ontimi nyesa ntino yento yensa emmo ye homodin hwese yensa beka no a ontimi enyesa monsan so entwa no entum na yenhwe na de menti ase ne se woni obi woni na ye business da oni na ye adwuma bebre no ni sikasem no sikasem no ekoyi ana se enkoyi yenna ya adwuma bebre meba mayen hwese ye benya no this time Producer em say won ben no phone e bia no load nnua enti nka mo de ne picture ne to so obi hu na obi hu no na bia oben na wetimi prompt ne say e frɛ no enti nka on fa ne phone no enti no mo amhwe Facebook ne Facebook no any YouTube any onua TV no yenua be mai e na edaso Williams Amankona Brekum is constituency chairman 2022 okay honorable ye freo enti mpacho load nua ba bia phone ne da no somane emfa mre onanka enchiremu a wonso wo maye no nanka wo de amaye na eba ne sei na eya na ye hu no asem ne ka na asem na kwagina faako yenje ye bra yi niye na ye ni ho bintini ye ntimi nka se no kre ode wo ka anase wonde ne ka entino wada o manka ofa phone na nka wonso ne ya atwetwe nkomo na wa kire wo side of the story anase sani ade no esi cooperative is a business de ensem bebre ena ye ewom ebie nso anasika no ayese aye aswave on ebia aye aswave a na ese no nso na eja wama yehu senia kwan a ye befa so vise ye brai utimi uze ni dwetire nyina ahye eba ne se ya na be ma o ya ye kohwini sa na ye beka se benketachi a wonya atoto watimi adi dwama udwetire ahye de a nti yenua Williams wadaoma mebra wofa honorable wadaoma sumana yemfa fon ne mrɛ minim za by now de obi a prompto akwasi ebia na afa na obi nso hwenti ma yenhu no na honorable Mike nom brekumfo no
sisi a wo hwe ne hemfa intimi nkyere na watu brekum ana o brekum ba na de ewunim ba bi cropot ya obewo se otie anase ne busuani bi tie anase na damfo bi tie ana ne ba ne yiri bi tie a enkrabe no wo mfama no kasaguma wa hoden wa ase wo voice no wo vim no wo fom mesra ne se onka nkyere William se ye hia no ye pese ye tie na no asem broni na aka na no asem so makama no asem aka wo no ne hu ne misika no wo broni na kasa nti se akase ono so bekasa ne ya hu se sika no ewo broni no ho anase wo no ho fi se broni na kle no ho se sika no eni no ho watua yeah kwasi broni se watua won so se wonsan kan William so se ewo broni no ho enti nkono ne baso a nanka ya hu de wo ka no kre ene de wo di tro na de ye giska no wo no ho na eba ni se na so wa makasa esa na wa amwa ohun esa na wa amwa ya frɛ wa producer sa wa frɛ ofiti anopa na wo mfa wada oma ma yentie wo side no esa kwensa bi betena se a obeka de ni kwanse mama nie esa kwensa bi betena se a ene na mama nkpo Agbozo Herbal Clinic Agbozo Herbal Clinic die wonim se ope Herbal Clinic a chese omo ehye nipa yie ema wunya ayaresa ohaw bia wode bedan wo mu bia omo boa de niema toto akwa mu nuro no de sisisiw ema wo honam no chese eye kama enti oba ana bema ennamu yare de bia me se ade a de wo wiase e ho nsem ye bebre ne nnam enti no nnam no kwana se wo bro ennam na de be release stress bra iti hei ne yiri twi ne pe ne re be fika no meboa o yiri twi wa re fika na ya na pressure so ma ade cha meba ko humanti ende ade cha meba ko humanti uchi ana we ni tete ho uchi ana we ni tete ho se sika ide meje sika ide meje na se uchi de ya na wo nkai ana owire be firi kakra na wi a owire be fi ana kakra se that time no baby a wonnam no owire be ti ma fi eclipse no mpacho ane baby ya no wura no mpacho ane nti ya won shada nkai sa so obi do ka mpacho da bi na momenti wani so a ya se je chop mon na na school for no so twa no pa na no hu se hey se Canada so stand still sikani ho ya na emu ya ya na emu ya enti Agbozo Herbal Clinic say ya typhoid fever Johnson mu yare obi wo Johnson se ne be ma mu hyehye na na se ne be mu hyehye no wo Johnson no hu ne say me Johnson yi asa enye ni nyina na aba Johnson ni bi akam ene ade Agbozo ose fabra bedan wo mo sanso so ena nnamu yare obi wo honom a oni obi koda ade ebechi na Johnson moja obi wo ade ebechi ne Johnson anipa obi nso ho kra na ne ba bi keka ne sa Agbozo safa bedan wo mo sanso na sisi yawo obi wo honom ade bia ne sisi etwimeko wo so se ye den wo so unhu emema ne ma premature ejaculation na ya na emboa obi wo hon be ma bi wo honom a ne be ma na wo na no nko a ne na batwe de aka nyina anya adwuma be ma bi nso wo a wo si so wa fa ma fa ye mfa nyinsen ba akokora nhye ne da o low sperm count enti sa mema ni nyina muntutu mrika enko de chem so old insurance junction ho ho na mbehu Agbozo Herbal Clinic akira kwan anase enkran omo wo kwashiman na mom kumase numbers ni ne se wo kumase na wuti a 055 341 7752
0553 417752. Accra Kwashima numbers no enso 0241 750282 0241 750282 na chese o apomuden no aye kama Coffee organic tiger nut extra fine powder abna bese edi no ewa pa yie nanso so ni ti awa mu ye atadwe sam atadwe na ye de charge battery na bacho kwa ya tobiko the way pressure walls no de mehwa you say no won shadan tede sana wote adwendwene wo honti won shadan tede no wahu kafra intu de okwa agibaako mpacho yo anopa no na odi egunsuo de de mu na betimi de afreti empe sugar mpacho yo na wanom onom a o ya kan be free wa adwum na watede yo Entime pacho Coffee organic tiger nut extra fine powder and na make for ama wo awie ai wonnom a me dofo e boost wo immune system ma wo digestive system na ye adwuma kama pa wo moja no nso edi afurusani eyie esan so ye anti aging enti na me ne kunadu ye 16 years for no ana kunadu meboa ai mama die on die no na ode ye breakfast esan so boa pesa so ti a we ente otoso ma wafu nya kese ena ente wafu so mete otoso nka ho we ehyepu ba bia ho no fat ne dose no eyi ho ni free ho na ma wo body no shape no a shape kama ena mu libido ema ne mema mu libido wo fom no mebre ye ka no obi de ne kanti no pressure wo no so ni libido wo fom kwadwo sa akode na ni libido wo fom num bia sise no bibia ye kama ai na bila kantanka choba so choba hene ona e choba mia me wofa mitimitete no e ma na koma ba asa na de won kumi mfiri wiase enso ntimi nya mehwe me wofa ono eno ana me de ma no e ma ne libido nsem no eye yi na me pon show na mia minim se makakadura ye ready enti no maboa me ho mekwa akwaji akakaduro no ofani eju tu me pa cho wei enye eduro eye aduane ena esan so ye nipadua ho adwuma eye pa ma apemfo ene omoma eduro eboa nkwala no enyini mu me pa cho ma wonsan kabi na wonsoso no wapomudin no wa ho ofesem endimu ubenya bi ato wo premium natural nutritional limited premium no mo we okay poku trading edum Freddy Men's Herbal edum Wisdom Amachi supermarket omonso wo Tech Junction taxi rank wa oboru wa even ye fie ni mu ha kra oba obenya bi ato numbers ni 0200 777277 0200 777277 and I say 0505 408862 0505 408862 obetimi afre omo na wonsa aka yenko Piwak natural health quality mudine wow Piwak natural na say Anita type ade na ya na onye ni yie Piwak natural na natural no on say English e ko school na say ode koma etoso Anita type or type boom ho ene 3P garlic mixture ehon komo ena ye ba be twetwe no entimi dofo time chuku 3P no eye kama wo eye adwuma pa ebo adwuma pa me wa dance o wow ene di kire me ana in chambers minwa ba na ho ye nyame adom me ho ye pa nyame de ne nso ache ye oh sa na wo twene kwa property ese na ese ye di afe ye ndi apomuden ho medase
Yamatiefo nyina aha emo bibia akwaba edeba akoma mu nsem dwumadie eso sabe wo show bre no adonko abo apahons medua sansia medofo eyesimedupe na me no kasa mesrew se wonyi wafidie no emfri ha ene nkomo ameni wudi no nkomo ehia pa because ene no said ye niamasi kɔ ewo ye system yi mu no se wonhwe yi ya de ba ko pɛ na agye won kwa aboso ene obonso obi wo hono a ene na awotwi masem ye maka se obi wo hono hu ne fefefe eni be bosome mienu bosome miensa obuso na se ayese ne ho mfa no o omode ne ho mfa no wo yare ne ho mfa no wo yare se nipa no wo men no wo hu ade kropoti a wo ka ho asem na emom se wo ba nipa ne pa yi a obuso anse na ada de na eye enu asomasi ana papa asomasi wo so hwe wanya stroke medofo stroke ya de na nipa ne ka ho asem no enye se fiti ya na onya stroke na ka ne to form ehyaase free baby ena bewie ni stroke no enti na brebia e ba ye ka 3p garlic mixture ho asem e de kirewo se aduro we ye aduro a eye entini mu adwuma eye umoja ni mu adwuma e de se wo no aduro we bi de akoni padua ni mu a ka hu se wo no aduro boni bia hwe 3p garlic mixture aduro we na se ebia enanopa o sorry odidi wie na wonum bia within some few minutes wotimu se aduro bia akoni padua ni mu a ashasi a eye adwuma na eye amanfo nwanwa ane eye sa na aduro netie enti wonum no anopa ebenum bi anwumre na de kye auto na week ni mu de won se ye se Ghana ha aduro papa wa ha sei ena me hu ye ento bi num ye eninti ne de atoawo ewa akoma mu nsem dwumadie so se dwumadie sei koso na wutie bidi a per 3p garlic mixture nom na emoa na opom de ho nsem no eniema enkoyie emawo megiri se adure ubeto bia nom na ebebo onso pa ewo kwan bebre so medofo stroke ho asem a ye ken ye wo stroke ma hodo mienu ye wo ischemic stroke en ye wo hemorrhagic stroke on ni din so de na de wo sene a enya asem ketwa ischemic stroke no eye wo se enipadua no akoma ne pompi moja enti se moja na pompi a etwifa wuntini mu ekoye adwuma oba bia edi se wuntini mu sisi na se moja na ntumi antwi amfama nkoye adwuma wo se ya esa aboba ebegu akoma no ho ena sa akoma no so pompi moja no a ebi kɔ ba bia ono ma fie number no ema ebia maame bi o papa bi wodi hie bi ukunu bi wo yiri bi oba bi wanya stroke afi na ebo ne nkaye odi agie number na ni doctor nkasa obetro kwan abefa so a obenum 3p garlic mixture na stroke no emeka nipa ne to form na sa aka ni part to form a ebeyi sa ha no afri ne so ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 meka cho se emoja ne namuntirim na se ekɔ na ekoye adwuma ebi kɔ ba bia ebi kɔ wa adwene mu ebi ba wani so ebi kɔ wonsa wonan ba bia ebi kɔ ho enti de ekɔ wa adwene mu no se enti no ba bi emoja bi akɔhye ho abotoa srade bi akɔhye ho abotoa na se ntumi amamoja no antwi amfa so ankɔ a ebesa asan ba begu akoma ne ho eti we che se baabi na wo se moja ne kɔ wa adwene mu no entumi ankɔ anko ye adwuma eti baabi a moja na ankɔ no enkwamo na wo ho no omo ho oden be kɔ fam because moja na ankɔ ho amoma anya nutrients moja na ankɔ ho amoma anya glucose moja na ankɔ ho ama ho oden ne wo so munya no omo anya oxygen nyina ebi o moja ne mu a ekɔ adwene mu ekɔba sa nkwamo ne beda na afanie ma ahyase ekɔ fam ewo wa adwene mu afobon se be kakra no wo hwa ade wonhu ne yie obi kasa won hyeda nte ase yie afobon se wani sio wisi na ofa ahyase eye dududu wontumi mpagya wonsa wontumi mpagya wonan na afi woni padua no eniema bebre ahyase esesa se wotena faako na se obi anso mu ampagya wa wankasa wontumi nsore wonsa so ade a ehyimu a enya ade a wotie medofo wenyina ya ade a dia akoso wa adwene mu nti na ebasa eno nti na wosa wonum 3p garlic mixture die ntini se
eyi ntini mu adwuma enti bra wonum 3p no a eyi wo ntini mu fin srade bi akɔhye baabi emoja bi aboto ahye baabi no ensi da sa akoma ne be pompi moja entumi ntwimfa bibi so da bi ensi kura because wontini ne mu ada ho ti sa akoma ne pompi moja no a adwen no enamu yo na akwa kogum na adwen no so anya ahoden enkomo ne nya ahoden o nervous system ne nya ahoden o motumi ma hu se wani de ehwe eye 87.9 na sa akoma no sa adwen ne nya adwuma o nervous system no o hwa ade ne din yebusa kura wontumi nka sa na adwen ne ya adwuma ade da ho na ehia wosomu a to se gish ade ya hyeme se o nervous system ne nya adwuma wosomu a se won satare ho ani gish obi bo won sa no e de to form ye de atre ehye wanum se ye mu aduane e dia se wo ka wo sene de siso a yesa akwabra ne be twe atre de free wanum because adwen ne nkire wo se de wo ye no enye stroke ehu pa sebi obi nya stroke anu adane akwada P3P nom na enyi sa ha no free ho na wo ko bampo na ye den na wo da fie sister bra enye bete ye ka ne sia no watie no wapebia nom ebeboa o ye ka beka se bia sabi o ye tumfutro na agu ani na emomu de tobi ne sohwe obon se Ghana ha edu papa ewo ha afi obi de no enye ischemic se ni ntiri mu asisi ene moja ntumi nkwa adwene mu obi de hemorrhagic eno no eye bra entini mu asisi no a moja ne pese de force etwifa so na ekwa wa adwene mu no obon se entini no adwene ho entini na ewo mu no emre ane eye very tender it is a moja the force etwi afam because akoma no apompi moja no e wo se kwaye adwuma se nyankopon ye ne pepepe entumi ankwa na e the force etwi afa srade no so e the force etwi afa moja no a ada entini mu no tubon se ayeyire entini dendenden na apai na enwunu egu wa adwene mu na wo moja enwunu gu wa adwene mu sen na niema ebekọ ewa adwene mu ekọ ha enkwamwa no ekọ ha o nervous system no afi na ekofa problem e de abrel e de anifra ne nam e de form to e na enam wonani mu be yedududu wonam na mpa boa wora wonte wonsam be yedududu wonti ma wonsa so nkosoro wontimi nware wachi wonsama ne besensene ebe moamoa wo so ade mu kura enye yie na wontiri mu twetwe wapo ne wapo so wontimi kura mpagya wo nan na waye hwe na se stroke e na eye wo saa no P3P no na emoa gina benefre doctor de mi kan wo hunu bi eni eni nkomo emfa wonsem nsie pa mu ka ne ehu kwa be fa so aye beboa ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 edi ne kofa stroke edeba so benya ischemic ana hemorrhagic obi a waye kese bebrama na broso na wonsam pe exercise na wonsam pe anadwudidie na wonsam pe enam na wonsam pe enchechewa ene emedofo oni stroke be fa adamfo sisia anadwutum nu wodi banku anadwutum nu wodi fufuo anadwutum be 9:30-11 Ghana ha saa blan ne yagi yani ubekọ na enam wesi obi anim ene sebio de efifrete ho bi a esi nanim obi ntwia wakono de but ka hu se eye wo life e na wodi di agoro no te so na ebeboa wankasa waya kese am na bro so na saa ne manyina woda so ya emwa afo obi nso de eye bra ni mfie ne ekwa animu umfie ne ekwa animu na wan pedo papa bi se 3p anom na nso so ne ma so ama hormones nda bia hode amamu a na ekofo ho ade abrew afa pressure wonya pressure eno so betimi nya stroke enti akato so wonya pressure hwene ye ne P3P nom diabetes nso saa wonya siche yade a eno so betimi ama wonya stroke eniema hoduo ya mabọ so akire we de wu hunu ene de ye won frey na doctor ene uni nkomo owo kumasi aboru akwale na aka eba Dani Heba Kriske Heba obenya 3p garlic mixture ho enko Albert Sam takrade eye AA Mensa Koforidia eye Gapson Pharmacy Mumuni Away Enterprise ewo wa yene cathedral ne dinhwe ne mu wo fa kwadwo Heba ewo Temale baabi a electromat ne wona okwa abenya 3p garlic mixture Ekus Pharmacy Madina Health Alert Clinic ubenya bi wo ho Kings Walk okọ ohonso so a ubenya bi Kop Sam ena Angel Heba omunyina wo Accra Okanshi 3p garlic mixture edroi de empene se obeto na wanom na emom
otona no nko ade be unse ye sɛ wanto adufo wato adu papa na bɛboa wo nso amapɔn den SCP esita yɛde yankɔmɔ twetwe no asi yɛ number nie gene frɛ doctor ma moya re so a ɛne yɛ kan stroke ho asɛm ya re aduro we sane dɔso frɛ yɛ ne no ni nkɔmɔ yɛ number no ɛyɛ 0248 92 88 24 0248 92 8824 3p garlic mixture ɛwɔ toam ɛhwe hɔ a ɛbɔ enti wotɔ a na wasom yɛ nyankopɔ yɛ adom a dasɛ na yɛ no obɛsɛ de ahyia yɛ da ase pa me nua ba yɛ ntoa so kakra bi mmara adom me nso me ho yɛ pa wodi Machefu confidence. Mache. Ufiri hemfa ne bae. Mefita takwa odua. Takwa odua. Me pacho eden ne de wa bakumase. Ye tiene se. Kasa kesi o. Ye tiene se me obia me konfo ba akosu asem no starting na me present. Nti mpapa na de Owusuaa de no. Ba wi na ne ama na de efa me. Ti efa na say ma me family no plan so say me yes adwuma no o ka say o papa na o ya ade no a enima de kro okom nti u be kan ba bia na o papa kom ne ofi water kitikrachi ara papa free ofi water kitikrachi ara papa free ara na o ya na adwuma no enti na me tade okọ na krachi no eneja obudum yɛ de ade ane farm ti farm de farm school time ti edum kwahye wo ma na de me number bi a minnim kura dum ko pie wo bi na minnim ho ti aja didi mu ana ja midi ma me na bi san fan so won pena ma me de menkom ba me so na me yakura bi a ma ni so yɛ hye enti mbenya book bi a friends of seven book of Moses enti asa book no na me de me the present so enti we asa eja me didi boys bi achi ne ko sa cha se ti ye adwuma o garanti ase ya na ja mali ba mo so na ye ma be pie ta fosi ye na o be dan o di eja me na mo na me pie ko na me ni shia ma bi na me ni din ko na mcheche ma se mi kire no mcheche ma se mi kire no so sa dia me mbra onu TV na nya botre ne bia asem no mu yie na ye nte ase ukonya book bia ye friend no 6 of 7 book of Moses 6 of 7 book nti ukonya ya na ye den na ye den ansa na wo kwa kopie galamse na se unya book na den ne siye minya book ne de first day minya book no me start read book no ema edum kopie so ye kire se me koda sie 5 months eti me koy read book na ekodu page 11 ti page 11 no omu cheche me niama bi am tuto de mfambra tim ko tuto niama ni nyina de ba ekene na de ade ni incense ni niama ekeka ho tim ko to de ba ye no se sadia se mpese spirit na mpapa de jaw no se mpese minya bi ka na no ehia omu kire me kwan am ye de me fa so minya sa spirit ni ya de aka ho nti ono sa no na se sadia omu ye de omu kire me kwan am ye de me fa so ti o sa no se me ye de bi page 12 na me da me hwe de di be plate 12 no ye etwetwe enkomo bi anasa wo asem bi e ka kire numbers no 0530 507849 0530 507849 sanso na your WhatsApp line is 0246765060 024676 6060 betime do WhatsApp voice note no afa ehonomo ede aba dadin da nyina me kase mata awie no ai me boutique ntare a me hye papa bi efri di dress code honomo omo ena eya ehye mentare ma me ho eye fe pata de ehye me sorry a bo so nya bi nto wo ba bi age di dress code nko a ena obenya bi ato wo honomo frɛ omo e wo 0244 874 500 0244
874-500 omo echi akwan wo Kumasi Patasi efie fufuo junction ne so frɛ wo mo na ene omo entwetwe enkomo Queen Obaya mam sama watena se ani nisesa bremu mame ai Mr Williams meboa ya samu wasa kwa ndi ni ezu political yeza asem a yente nanum asem ti ama ne kano aye kana na se nipa mienu ni moya miensa ya ade na mienu gina faako a it tells us say the omo kana omo ntimi nka momu ntwantro mum me pa cha wate ase omo ntimi ntwantro omo mienu no fi so omo nte faako mpo yetie Indian man no Osi enye wone akwasi asare ene ye adwuma en ye nyina ibedi adanse se etisa ubetumi amate se enam wo na de me call baabi odi oye fufuo ene waten na eto ade wo me ho minyim se wo senka mi yi wadanse se show niema we na me den ma no ba ma anye ni tua edru ni tua no ontua mintimi nsan fa ma na ko kasa kire no ebi na broni ne ye no onim Williams no ena bra akwasi so age Mr Williams edi so wo the customer aba na eja odom mia to bi amamea why not wadi no credit ne ma na mama afi sika wen broni si watua Mr Williams free nkran dada free broni sika ne medru 8 months ni ti de mekanse ba bia Mr Williams hye bia no yes renoda we oya panyini mo ma ye ne metwetwe because ye beje sika no minim sa ebi afa ne nsase fi se broni na numasem na mejina so o sesa mo pa me di mobile money na me ye no me screenshot e dey send obi o twa ntro ntimi kan cho say anasa won fa me nko court yes o ntimi evidence won no kra say ma police nchem no Fako police station or the evidence be or where chese waye there wetwe eska no or the beba so enti baby a Mr Williams wo yesre no bebre ade oni edie nya ne kwan no 8 months per sika na antifrinke meduru ma onye sa nipa no se one mo ye kama abusuamu ni ade nyina that means wa fault say enua na ade na ama ne nsasifo Sebi obi kudu hwasema woka enkola iko school wonyes ka na ade no kra egu ayeto ne sen ne adom na tobie na ade ni sika bema no na sebi ono so de ahwefie aye se kra kwhwe oba no tete no wonim ye mai sika kra wa na yesigusuo echecheche na amfa bi ma na didi fia na afei eni a ye de hwe okra wo aye hyi so aye be ma be kra na ma be fani no ntimi hwe me yeso de pin de be ka cho sese a uhu ye pin kura oyonko be ma de ka ntimi nkonkoje de me so na asori awa no den enye fe ba bia Mr Williams wo bia minim se otie yen ebi a watese waba ha enti no omfa kono me de me nkasa wo ni fie ono ana emfa kono olodi ne mama olodi ne ma oni woja fon na to kem yo okono ohuna wonte ye nkasa Akoma FM ya frɛ no ye hia no ne nkyerɛkyerɛmu onfa na nkyerɛkyerɛmu no kra maaye no onfa sika no emma bra kwasi okay me pa me judgment no sika na wo no ho mo munani nguso ana akwai te se broni ne sande ya wa hu no wadi afrɛ ne sika etimi yesa o obi timi sande uska na enyo oda sika wonim de obede di afrɛ usika e wo mo ba so a wo twe wu hu oh david wutimi twe ana ahoma ne sima ku david ase hu balance na me mo bank ntimi check balance o ye den ya obi message ba obi me sika gu me phone so na mi ni sika kese yesa sa we so ene esa beg kan se hunu Mr William ba bia wo bia mesrew pa fabra kwasisika fama no ansa ne atoa ma badwafo Akoma FM ekwachi emienwu animu ase fesika no efama no menya atrimode nsem mama yeda ase Papa J Obaya Bremoy
well mamenchia etiefo ne ahwefo mo hweye wonim say senior man ne case no omo grow na adwene kakra sa ne na mfo tu no na o ka o masem no wo hwe broni ne kasa na broni ne say watua or Pomfan police station. You can take me to police station for me. The bro no can want it. I say you can go to police station for me. Obet me sending mobile money evidence at just away them. What you scan? It tells you say Mr. Williams no scanner kwakodino. Once me ka say asem ne ba no se nipa ne betena ha kasa. No wa we involved when timia ma am chechire mu a. Ye kan say ne ode ba ye no. Because ya fra wonfa, ya ka che say no wo so be kasa. Na se yefra na sa wo mfa de a asem na se ne ka ye den edi se William nim say scan ne nsan ka ye de a anka fast on pick call no na on che the last time assemblyman ne ba ye no ye ne ka assemblyman wa disca no o ba be chese scan no oni ye obetua bi e no share da se o de aka ba ye den e be ba on panim gwase eti Williams nim say o scan be di no on panim gwase de a nka enimanimu ya ka wa frega ne kwase mate se masem da onua TV. Oh, case say Jack. On trio, ana watua. Ena media ya die. Enti ma me time kakra, me de ma ebe ma. Ni Williams kwa Williams for Dawson. Edi ni William dey. William Amankwa, wo so ye NDC ni. Amankona. Oh ye NDC. Oh area ben constituency ben. Ni abodi ni Brekum constituency. Brekum for se buni William Amankra. Wadi obi sika wa ye adwuma. Yamani sika ontua e. Wontimi nka nsi su pisa obeyina no wontimi nka nsi su pisa obeyina no ena me say omra no meyina no ya frɛ ne yenya no yes call wo hu phone kuta no eti William ompedim gwase a come now come out in the name of Jesus never cherry parties ka be cheche bi one side of the story oh anything nene nipa mfa niama mfiri nipa biom no first no ka utimi tu kwan kofa niama ni de bia ka ho because oba obetu anti ene nipa ji ade ni bi obeto no ho mfa so na wo so na mfa so e de ebi mami fa bi nkofa ntoma mami fa bi nkofa we no de bi ada business ni nipa no man ne niama no afi no ni sika no o he ne ba so we tuari baabi afa no timi tua biom na niama na oton na afi ne wa switch onko nkofa biom na ye den so what you say eti nipa na anya gije wo mu e de ade na ma ko ne fa mesika bremia wa fa ne de aka broni no me trust broni no me hwe broni ne kasa o kasa na me read ni kasa na o kasa na o confident e kire say watua o so pa fa police station obeba and after so ono onimo wo ono undili ono William na edili entu ni ko police station obeba I've paid William but William ne ntua woka enti William broni nso entua woka dia William o ye NDC communication member so ye NDC card bearing member so ye NDC supporter wo Brekum William Amankona engu NDC fo animu ase yezu engu o mani ase yezu omo ko mo purchase akokoto aba yezu we say wo say party ni di won NDC fo mo Brekum mo hwe William Amankora o say party no what you say we bet mo lusu election Brekum ho ne make what you say obi adwuma sika no wadi yes obi adwuma sika no wadi no eti eto oba ma no ko empia be di ko fisika ye to oba ma ko assembly member obi di ko fisika say nipa ne say watua he should come out but yentin side then, of the story he should come out me you know I'm provoking him on prove you wrong ne make what you say because according to Nsem broni kind of so watua ma hwan na say wadi sika ko di hwan ho wadi wo pese o kire mu so wadi according to the broni naka no eti broni no ye wie be frɛ no evidence no on so send him re the all can mobile money screenshot on send producer yes no yes Nana Bila why there pass Nana Bila on San 7 year adwuma San 7 year adwuma you are no say no reverse abem nti obasa no da she fee no dey abanim but why there enti no me say William say Mr. na on the omra no make any side of the story so we dikra na no be turn installment ye beje near the ma papa no they won't decide sa me chese say even po so what is no obi doka na so otua bia ya age emebi akwa de meka ode ma me se de bi fani nyina bra me preko afi ode kwa ni kwa na afi amakra Sunday ni yakwa ekotoko match no akwa video bi ka wa twe na wontua nti wo hia ni stadium no obo na artist what you say oh scanning here no the moment what media nante e dey bedu ha ne dey yes the moment ode nante bedu ha ne dey
scanning here no and the more econo Mr. William 11,000 110 million nese usika no udi na say your name is bigger than this money say obama ya do ababedu onua TV the whole Ghana eti wasem akoma onua TV na obi eti wasem say 11,000 Ghana cedis as an NDC member there skaki to bi ma what you say oh ko joma ma akra ka say papa me wan kire me say ya obetumi ma kakra oh yeah o chen ko fosi JM what you say for that obetumi solve am ti me no ka say communication executive any penyfo am brekum no skawe nka mon frɛ nana akwasi na mutu ama na simple we nye ska bia na William Dina yes NDC mpenyimfo e wo omonyintwa e very simple dan say ebebo NDC member din e NDC asa attach no ena na yenu gwase nti me srɛ na se call no oye bibi no on fire obehu a on frɛ back no ni enkasa sika no kɔ no ya de ma wa beje no wa na ba on famra ha on famra share na nabila nsem oh okay I think say ha no obechichira aboa no nti on mesane no wa ha ya say eno a obi check wuhu say na da fam ho yes enti no oba no be ka no wani aside to dwa de ka ye ya ye be sa ka ne biom ne hu say sika no oba betua na asem e de na asem ko impact life for on check no aba by insurance for no yenya nte say okọ clear na go through ana go through but check ne de aba o ma ya de on say enye sanke betimi affect company no so what you say betimi be so we say de wo ye e be sa broni ni kwa next time ko ji bibi o baby kwa ye mfa ma no because William ajiska no wantua so what you say enti sabe ne ye pe no wote ye nka omra no me na said na fe no asem emfa na asem ko simple Reverend Sia Apa life the road is shaking why then shaky say utie nua be me asem a ye kan ya on se saadie we nwanwa se aye se omo wo soro no de bia no mpese mu sisi enketewa na ewase no so woni obi aye adwuma no wakwa akogye land wakwa akoto nua wakwa akoto asase watue ni nyina aka waye adwuma no awie odi amount ne sha ewo mu ewosa odi mana up to now onfa mana ade na musuba antesa all say empanyimfo no chasa in fact omu dini pa boro papa tina duabo ntwamu da no hey papa ye no kura pa sofo say tie on say sofo na oka duabo asem sei awose meka say eduabo bi eni nyina so enye adwuma eduabo a eni nyina so no enye adwuma so atase ye on the last time quotation bi wo Yeremia was wonue wonuma oma oyonkonom aye adwuma bere na won fa katua ese wo mu no emma wo mu no omunue okay enya honko a at times no adwuma e wo soro ni nyina ba bia this problem e koso woni o ma ye adwuma wie obese wo bere obese wadaje abaye adwuma no wawie sese de sese ye de ma no na afo mu twetwe mo na eba no saa so ni pakro no ka bibia tia wa eye adwuma ana odi adwuma no ho ya wonso a esore tia adwuma no so enti omunya isa nsem hunu no because o ma ya ache ma ya ma enketewa ni nyina che so bia esu so enti no erade adomo a memenda Saturday me counseling consultation me counseling kasia pa no baso Kumasi airport runabout King's College and King's International School omu men ho me tenase from anopa 5 o'clock na mapon awia 12 o'clock Saturday anopa na sabere no ana wade bia yera nese wunhunu a oba erade timi fa so ma ade a ayera no me kire o baabi yewo sabere no ana se wo ye adwuma bi nese enye wadwuma no no a oba me nkyɛn a metime kire wo adwuma wo ya ebeboa wo sabere no ana se wo bra so se wo ware nese aware ne kwan asia baabi a wo ho kafo no erade timi fa so ama me kire ama okọ ekohia ukuno entino bomoden ase obehwe me kire kwan nyame ni pa wutie me na ate me ni medin de reverence ya Apa life
meda asɔre a ne din di Great Light Worship Center no. Okay. Saturday anopa bra behume metena ase from anopa 5 na ma point we 12 e Kumasi Airport roundabout. Family number is here e was 0244 88 14 55 0244 88 14 55. Yada say yanko Grace Fighto na yanko nkodi enkomo apomudi nkomo mapa emra menwa be ma mo akwaba se wo ho ye de na ne de na wo ma ye okay me chat for na hefo ati for joso me ameka say e frame Dr. Berimo Owusu ameka say free Grace Fighto clinic and medical diagnostic solution ayo Kumasi Abrepo highways na Accra so yewo edome ekwabenya senembe wa ha na ya pomodin nkomo twetwe na ewina ewie mede ebremo de bia meka sa pomodin ne de ehu hia ye pa eni kwan se yetoto ya pomodin asekura yesi ni padua no ehia servicing ehia maintenance so ni padua na ise car no a car se one service na ebeja okwam etumi kura sei sanso so na ni padua no so etie I was say yama yani ekoye ni padua ho se be ya yare mfa nim guase embre ya na yare enkaye nto ho ana se mfa owu bi yede embre ye ene ye bedin komo afa Grace Fighto enyuma pa ye ye o ya so ye ho edoso nyuma di edoso ayaresa edawlo no bebele amama de nkwa na esi wo Grace Fighto clinic ene ye be ka about infertility ye kan infertility a se eye awo unha ehaw menka ne sa awo unha oba ana bema se ye awo manante ho ache na entumi ma menka ne sa enti about infertility no yo the causes enti ye bigina emma ne de ne so na ya hwe se oba se opese onuwura enyinsen se bia onuwura matena se maware menka ne sa maware be 1 year na 2 years na awo bia maya na se niam nkoye enti oba ede na esi ya won kwan edos bebre ti so oba wo ho na hu eniam bibisei ewo woni padua mu a anase na opese wonyinsen na nyinsen ne ma mepacho eye sa eniam we na ekoso woni padua mu a ema wontumi enyinsen mepacho se oba o menses se emaye meka se emaye ebia ensisi so ebia menstruation ne kura no ene ba ade chia ema emaye se ne wusinya no oba bi wo no ma ne menses onya no be 5 days ebi nya no 7 days enti se wanka sa se listen to your body system se menstruation no the start 7 days na emretie wa mu no eba 2 days 3 days a mepacho tu na mon na etumi siwa wo ho kwan adekwenti etumi siwa wo ho kwan ne se oba o menses emaye a unkosua to no so unya problem ewo ovulation so eho enti Grace Fighto say bomoden sene wo hawo sitie bia fa wa wo ho se uni wura matena se ache be 1 year 2 years ko bi kura 10 years o ma prepare so mbenyinsen ba entumi awo na se nyinsen entumi yede emma ena two so infections de bia meka infection wasem oba oto na apart from say waseke cow enso bi egu ensan bi ba wase no infection so etumi emma wawode na no yeden so abuni friend cervicitis inflammation of the cervix no infection to me the sa eba nti oba say wawode na no ayeden a emprebia no eya ahwe ma wani nkoho se wonu wura hia bi a woti yaw kese bi ewo ho eye painful sexual pains se wonu wura hia obeti yaw bebre because infection bi na abawura wawode na no afen so wonu wura hia obo se ne nso ni nyina sane apia bonten but oba wo expect sane ma we ya untumi nyinsen ma ne because sperm no e wo se enya kwan for wawode na no na ewura wawode anim na enko ba bi e wo se yede enko but entumi nko edu wawode na no a na asanso ayede asane apie aba abonten enna de etoso miensan so bia tuber blockage ye ka se oba tubes mu asisi a mepacho etumi ba se tubes no ensu bia bejojo ye fe na hydrosalpins
anaasɛ inflammation bi abegyina wo tubes ɔbaa normally ɔbaa biara no a wotumi fa yɛfuru biara ne tubes no na fertilization take place ansana nyinsia na aba awodie nim nti sɛ wo tubes no blockages wɔ mu a mepakyɛw esi a wɔn kwan bebree because nyinsia biara ntum yɛ dɛ ɛmfa wɔn yɛ dɛ ɛmma ɔbaa bi ɔkora yɛsi tubes no because of ectopics bi a wonyaayɛ nti affecting tube no baako ama yɛyi ne tube no baako nti ɛno nso so no etumi esi awo no so ɛho ɛkwan paa ɛna afei nso so hormonal changes se bia hormones on se nipadua no yɛwɔ ahoɔdendo bi ɛboa ma nipadua kwakwa ne nyɛ n'adwuma yi nti sɛ hormonal changes bi ɛfɛ ne product na nti sɛ ɔbaa wo hɔ na nsuo bi free wo no fu mu ba umia no fu no na nsuo free mu ba mepato sɛ ɔbaa sɛ wonwo ya enu kwan sɛ wo no fu no umia a nsuo free mu ba ida sɛ wonyam ana sɛ wonwo ya enu kwan sɛ hu sade no nti sɛ wonwo ya na sɛ wonyinsen ya umia no fu no enu kwan sɛ free fa mu ba sɛ nsuo bi free mu ba no so etumi si awo no kwan ɛna afei so fibroid make fibroid so wasɛm fibroid enyi nya ne si awo kwan ebi esi awo kwan na ehwe normally ehwe size na ya na ehwe size ene ne dodo ɛwɔ hɔ ebi wona na size no ɛso bebree ebi won so na ɛyɛ multiple ebi a mienu miensa so wɔ ho enti no so ya na grace fight to say ɛyɛ fibroid ya diagnose fibroid ɛna wo pa wo a mepacho ndwodwini bibia ho emawe ho kra so won bra na yɛhwɛ sɛ fibroid obetum de nyinsen ana sɛ wontumi fa nyinsen sɛ ɛyɛ de da ba bi ya obetum de nyinsen a mepacho yɛbɛboa wo sɛ ɛyɛ de wontumi fa nyinsen so a mepacho yɛbɛma yakwakoyi afiri hɔ ɛna mba bɛma sɛ low sperm count ɛma no side no ɛmɛma no ɛso side ne low sperm count because awo nyɛ ɔbanko ana ɛwo sɛ na misikan no sɛ bɛma sɛ onkwamwa no ahode ni mu a mepacho ni so si awon kwan de bia meka se bema entra ho ema unhwe obi ba menka ne saa because se wote wonom a na also won check onkwamwa no eye wo sperm no hwe se sperm no ebetuma nyinsen oba ana se entumi nyinsen ansa kwa na wakofo oba ba beto ho so because se wan check se na mo nyina na wo problem e wo sperm mu a mepacho untumi nyinsen we ema no enyeye de biara da oba so se de oba age ne sitie ene de wi a omu sitie ntino se age no oba wo nyini koso na wa wode no ahoden kofom nti empre bebre no se oba no nete 5 years 10 years na mepacho nyinsen bia ma ya obetumi afọ akire akwa konyinsen ama ade aba behyew ama wahwe obi ba nti mesre se Grace Fighter Clinic se efa na wo problem mepacho oba ne bema momomoden na mommonwa ya soe ho na yemmoamo kwa bebre so na kofa bai bia no ne ahwe ne abo ama efie enija ba fie but your number ni nie Grace Fighter mo pese obi o ha obi afa won no o pese won ye kasa won ye dinkita ho a your number ni nie me pa cho frɛ se na ha sitie bia no ye be che location no na waba ama ya boy your number no 0244 87 84 31 Mrs. Subium 0244 87 84 31 Vodafone number 0206 96 86 94 me pa che location ye Kumasi Abrepo highways and Accra so yewo dome kwabenya me pa cho efa no diabetes ne pressure me pa cho eno so ye manage emma wo ma wo ye kama we say pressure adokro wacha me pa cho ene na di stroke de eba no so ha etumi bubu gu onom ebu onom na etumi de insusan so bebreba wa na wuti efa ye wo ya ebu na woni su kra tumi brew so won say tititi na tititi me pa cho pressure diabetes so obo etumi na junso tentem to ebu onom ni sugar ntino odunso bebre anajo enti wo be say wo lose weight na ne so te blano ebi won so na ne nase ase fom bi ewo ne nase otia fom a me pacho entinim so etumi twetwe no empe bebe no omo sugar diabetes obo na sugar but no ni pressure me pacho so wo sugar na wan hwe no wan control na me pacho etumi kofa pressure ba ade entina make say because sugar eye bebre wo ye majamu a me pacho e de blockage ba ye bloodstream no eno so e koba ne sai moja ntumi ndi afusane e wo ye ntirinum e say moja ntumi ndi afusane ye ntirimu a me pacho e de pressure eba akoma no so ema unya
pressure high blood pressure no so bi me patcho say diabetes pressure me patcho mentra ho grace factor say no so ye wo ho emwa ye de ebeboa ama bibia de aye kama efa na enam infections bia se be ma wo honom wo enema bi wo be ma me patcho mentra say grace factor say betumi aye de aboa oba so san so na infections bi adokro wa betumi so aye de aboa efa ni prostate so be ma se wo prostate na how for odwunso sem odwunso a emmaye odwunso wano me patcho bi okwa odwunso a wayase ana bemba mu etumi eye wo ya me patcho prostate so ye betumi aye de aboa ma ya control prostate na manage prostate na mana bibia kama emema sem nyina no prostate etumi ma bema emema sem ye de kofom bema o se o si pisita se emema sem no e wo fom a me patcho enimguase be ka mema nyina because bema wugina o ma mema nyina ewo wiase afa na nyina enti yempese nim guase ebeka wo for mema sem grace factor sibra na yemwo na o mema sem enkonkan na bibia enye kama enye de emfama me bacho number no biem eni 0244 87 84 Vodafone 0206 96 94 me bacho free screen no ekoso e chana last day for a man nyina yes dog say a man no ye free scan amobia so na other labs bi so kan de ne de me patcho yem prepare yem kakra inda me number to dwa no say wo how bia me patcho bibia kire wadwuna free grace phyto clinic na ye no enidin komo me patcho ye wa abrepo Kumasi abrepo highways akran so ye wo ekwabenya me patcho say e fa no nipadua mu e how bia no me patcho free ye number yi na nyame benam ye so ama enije abawa blabo so me de bibia se makramo so ye da wase pa ye grace fight na ye kodi enkomo eba ye nko Asanska University College of Design and Technology ne you know what ho no ma upgrade wo ho na enya certificate ni bi ekita na onsano adwuma nso nya bi eno ene beboa wo ntifa wani kire Asanska University College of Design and Technology na ekokwaje entity ye college university omoma diploma ahodoɔ na degrees accredited na de obetimi asua wo ho no ebi ye fashion design technology, jewelry design technology, sanso so na product design any entrepreneurship, sanso so na obetimi asua digital media and communication design. When nyina no ehu behia pa say what ho kwa sister brother hwehwe mo chira kwan na wo nso so kwaje nimudie anase entete ewo eho no mo pa me pa cho omo 2024-2025 admissions no omo apono no ebia omo je asuafo ntifa wani etwere honom anase obetimi afre omo ewo 0540 124400 0540 124400 ai ajua nana ya brem ya aden na Ghana hempempi na ebi feel so mo de ye bo mo special adwene bolobo fo no adenti a edenti na nipa bi feel so mo de o mo nim nyansa sene abra nyankopon bo ye nyina ye pepepe nanka obi a woni na nyini de wafa ne senka wonua prekope wabusuani no usane ne ye business a wo sisi no ya bebia trust di nipa edu no ba ye bibi mamu hanu ye hunu ne saa ya trust me ma wunya ade bia wa ho de labor entumi ma wunya ba bibi mamu ha ye blacks no ye mbu the word trust senka ye bu the word trust a wo ho enka nipa bi won ma wo mu nya adwuma embransem fifre but gidie betima ma omunya de omo pe wo wiase de bia papa je ka bibi se e wo se duabo ye revealing ye de ne ye ko review no maso emaso obetimi boade obi ye mane na de nyina da ase he say be ka mo the business partners nyina be da ase bi se sika no waje wo no ho wo bu na fa so de kwa koye business enti so obo no de fa wo business partner na odi obi fufuro be business biem enna sika wo dendende me kasa yes menses eba 5 eba once a month na 5 days asa na wo sere ya emu odini o hwese wono wone ne mane ne yere edidi sori da brei one ne yere ne ma omunya den
nipa ya breche no akwa wi nwura enso gidi a wonya wo mu nti eno se ne gina fa ko ne fa misika mame o si debi yenye ne den yakoka obi ti fie o si ye twabo nipa kro ya ma opportunity no ye se bro na be kan wo de broni ne se yamfa ne ko police station yamfa ne ko court ne se broni na ja tum se sika no watua e de ne ye bra Williams so se owura Williams no wo ye 10,000 and 11,000 me sure say baby wudi bredu de nka wo so sene sa 11,000 no yem pese ye betena ha ne de ne mfonyini beto Facebook ama obi ehu aka chen enu nti na ye fe no ya yesere me de me best system say me tana me bufu ye nyina moje rani tuyom pepepepepe nyankopon so oboye nsa ne nseso obi ne na adwen so se ne yonko aya me ye nsusu nya te se de ye nim nyansa ase ne obi oru ya sempa woni tirimu o en wode aba ha se yenka bi mane engine sika ma no nanka ya wanfa ma ha nka obeye ne den ube uno obi na masori dem papa madwuma se mu nkoyie papa de meye bia enye ye dem de minsa besom bia na agiegu na okwa abusumfie na oya fast na ahodo ya enye bibia nti o na wure fi se wo bia sam ni fifre di amawo ama wadi wure fi se nokra wani ama obi no enu na ama ne wabrabo awie wo saa ye nhwe ni nyina de bia yese me de me nko de me ye adwuma nye ye meton a ento eye wo boni ni wasisi a wo ye ntia ye nyai sa de ne kamia ko ese before eya ye de dodo o me ko school wo yire ne obusofo edidi brai wonya ne den solid 8 months aden na de no wonfa nya adwuma biem ekina nko wantumi na so kokana no aduro ana se ebia won so ye obisika ne ekini kotuma eye hwantia ye nyai sa sisisem ne na enye brai wo twena ama baby won mo betum dia for de bia memeka meme nche wo kwa na mu me portrait about no e da ho madodo na wo twena amba na ntempala wakọ honom wo de okọ portrait about ya obehu ade kra meka wo honom airport run about then ye wo ho o enema bebre wo honom say airport wo ho sawo airport wo ho obi yenya ne ntie se empanyimfo ni bi se onye MP mpacho obi anka so ye MP e wo brekum yenka MP omuntie ni yie yenka so ye MP yeso ko na se constituency o se bibia o stand lusu endino yenka obi anka so ye MP yenim brekum MP yenim MP owo ho na o presa oba be member of parliament there be no a chairman and this chairman e obrekum e no lusu ye ti wanya ntine obi anka so na wa sika ye de kofa form si na se bra ni sika no de akoye mama enyi ntum se eye bra ni sika no de akoye sa wonya asa ne mfata no so ntie ne aka na aba da bia ne bra sika ya onfa ma no na ne yire ne madan no onfa man yesre no onfa man pa enye sa we ka crab yent in the side of the story no enu nti na ya yedi no we ka crab no on pesa de bechi na seja no bekoso a yesre na wo de onfa man no obi ansoma no politics onfa bra ni sika man no ene na yenko Royal Homeopathy Clinic omosi omo ye promotions pa promotion unim say ba no ayarehwemu chenchirenche pa dia eye Royal Homeopathy Clinic eho na obenya na omosi omo ye free consultation, free labs, free diagnosis oba ye be hwehwemu na ye hwebe bia yare ye wo sanso so na free massage ene pegi yenko free massage dia ene yenko die hia ne so ba betu 50 Ghana cedis na waje card ene wo folder na wakwakwo hu doctor yare bia ha wo bia no omo be ye hu free consultation, free labs, any free massage nyina amaw hwehwe omo akira akwan Kumasi ha etimeti Monique Junction eho na obehu omo Accra enso so omo wa Madina Ashaliboche Techiman eye Blue Cross Ben Faith Baptist Church no Mesra Wadama frɛ womo ewo 0242 95 1005 and I say 0204 496212 frɛ womo na omo ye ejuma efri ejuada ekopim memenda 7:30 a.m. to 7:30 p.m. abena mame na ho te sen adom na nso na den warrior ye wa no ho yi abena wa peduane ama wafu ye kese
sao mathematics medidie so to wedidie so na ya kese wadaroma yo abena nana ya osro osero nana ya me hwe ho so na hwe ho onie hwe ho ani ehu anya tan nana ya osro te me hwe ho osi ase wetu abum ani ehu anya tan tu mfi nana ya nana ya wampa abesiri obi na so no wo personal beef nyama sem say Fire good jaso. Good morning, Herbal Mixture, and I make come for a diamo, a bropam or nipediano, a kama. Infections are who do a ginipediano, a boss were drew away and a bebo. And a panobenia cry ye the canumbi and son wa pegiane eddy. Sansa yadia dear a boa brepa papa. Ain't see and pesa yadiano becamo at once and son abepa home pumesibre. And untini come for good morning, Herbal Mixture, no ediamo. A infections are who do what ready. Body pains so surround a power person no apostle edgechon. Siatka yade no eha makacho se osa yade no ehu ya wunya didi ya samaranko aduane ne so ba samaranko edru boshome na ya kwa no pado enti good morning Herbal Mixture ne betumi about sexual weakness ene egu wade esay mpanatwe enti adro no wunya bi etimi bua pan diabetes ne pressure no wa mo nambom sanso na kidney ene liver ne no ne kura nipedua no enti ene wanhwe ne yi anda ne ne ye na yade bi beje bosho ase de ohun besi a kire won no nyasem ketwa sika nso ni ho enti adro no ebase ya no bi ato sense yade ne beka wato ho afei ne yade abusua kokoo ebesi awowa age won kwan ade si ho Dr. 3 days se ugini dia no afre no sanse woni a enim no nenim se de osi ye na dwumanti ene yade edin wei ade ama ne se ne yade no anase edro wode ba montene so enche esofoma empai na chese entempa na yade no edwane ade afri ho ene dog enkasa e wa homa isu 0246594117 0246594117 afei Mame fa wumpie mu ewo piwak natural wo mo akache wo mo dawro mo na 3p garlic mixture dro no mode aba adwaman so makacho so garlic na wo de wabo mu eye nkwan no aya na hoden no eka kwansen nim enti kope 3p garlic mixture dro ni bi enom wo fra ye kese chese waposho no waposho etwetwem wo mium bista no enkwamo na bafam enti se yade bi ka wanu ase de wo ekwa akoto from doctor declare se wo high blood pressure edro ibetimi abo apatete ne maso na fa bibia nso aye kama sugar no nya bi abo e wanya bi nso a eha adwene na emomekoda hai ne krade na chese wuwo mu ano no eno no wo baba be freka pentani na wote wa kire ho no se wonya ofunda ka ready sanse de adoni de ewuo no ye den a wo beje stroke yade no aka wotim ho asthma tese wa yade no aya ne ha adwene yenka se Johnson nye na so bi ho no ma 1 minute bia wo chan akokọ kakra bi apio sa de ada adwuma ba mu na betumi atena 3p garlic mixture dro no ena betumi abo ama Johnson ebra no tese time bia no de eno ase wupie free washroom ani no ha dwene ena afa kura no Johnson na bia wo de obe Johnson na enso me betina ha make say be ma ne da wonsem na abo ne semalaka no Johnson no entimi ma 3p garlic mixture edro ni bi ene betumi abo me pachofo ani kire mu pan e wodan heba misty heba colenac apidan ke na fei angelos na ekope edro ni bi enom me se bottle ne pai enti woto na de sie ye ena garlic konso da ho ayede hye ne nso 0248928824 0201000021 Matadai Hospital so eboa eba na pomodin ho sansam ya yarehwe ho ne yede yani echem sanse ho de rogidie sisika no kopem ho no ma na chese yentu enwuye ene nkrofo bebrebe wa moko school ni bi won kwanche ho no mu bia yese bia hospital wodi edi nchim na fa sika no efa ho se de besi age edi no yembe hyew enti maka chose yade bia atena wo so ache na ye krankro yade na wohunu ba bia wo defa no Matadai Hospital na mekanfo edi ama sanse wo mo de ya hwehwe wo mo mu ehunu se wo mo dwumadi a wo mo ye no eho te na wodi usika sam ho ntoto ye nso kodan wo mo se ye mo wa pomuden ho kwan so a se do mu besi aya ma no ya na ye kama enti fo ani kire mu ewo ho no wo ba pemfo eho behia se wo bekọ na afei antinental no ya hwe wo ho akrakra nyinse no kopem se wo beso me nkron ebeso akra no wu ni wia na nsan ye etwa se bra no di no edi atrentwie wo hospital ho Matadai Hospital ne betimi aboa ene wachi ene doctor fo no enkasa sansa abotra wo mo wo no enyasem ketwa na wonim se yade bi wo ho no mo nya bibia na edi ko hu doctor eto de bi wo se nurse ni ekyereke wo ho nkwa ne ye sa de ne se wuduru ha nurse ni di kan no wo kasa ansampo ni abo akire ama wakwa ko hu doctor ni kumasofo ne mo free chichi ba mo
fuma ni nchiremu ewo Santase runabout Golf filling station no echi akoda kra do beko 0244088918 0244691759 and also say 0540171409 na ekope apote wo ho Congo ointment so every natural ventures for akache rashes ahodo agi nipadua no aboso eye Congo ena ebo mo nipadua no aye kama siesie nipadua no ne nipadua no enkasa entade abeba yejije jaya wa mu ne na ho ne ya hyebi na wona ho ne enya kono wa mu nya kono a wuntimi hye enti ena mekanfo Congo ointment no ede amam waba wafo nye de bia nazim etoda ye yi ho kakra ne nya bema no akono enti siesie wusire mu hem no hem saa no na honom na yetum no eye Congo ointment ne di twi ho na bibia so aye kama eno achi kakawre agi utiri ho aboso na ntema propro ha adwene pa egu mema no animase ena mani ne na akra do mo ho agim sanse shushu na aba no wanhwe no wansiesie wo na ntem ne mu yi a ansha na animguase ena eba waba wo nantini eti be sheet be ma ne fra wo kodema won fra wo biem enti pe Congo ni bitwi nantini na fei enya boton wo dware ya na honam ekeka wo adro yi wo behia natural ventures inti bibia eye natural o mai mu heba ne pharmacy shops ahodo ya topete enti fo ni chem ho ne kope bi efetwi ready ni 0249010101 and also said 0204616161 yedi ni chiremo wo charistic ventures asye wo mo adaroma ene de Zahara enupa no aba adwaman so Zahara heba product ne de wampa bia no mo a wo ye ho enti kope Zahara enupa ni bi enom ne ntimi mo papa na fe wo general body weakness no enyi na kwa ene wo bisi menye adwuma kora no mabre ene adwuma no beka ho na miwu edre betumi aboa pa ama oni padua na amasaje ne fine ene wachi sexual weakness ema ne memman emuni nada eyi no e de free ho wo de yade bia wo no no wababa bebo atenase abosesen ewo oni padua mu nanso ontua dan ka no na wotese wo abrabo mu no e Zahara herbal products ena yedi sa yade no afiri ni padua mu entifo ni chiremu ewo okanshi drug lane eho ena enuo no ne dodo mu ewo enwachi herbal pharmacy chemical for no so je tumto mu tombi e de fremu a wodi wani chiremu a chiremu se de yade no esitie na yema wo edro ni bi enom 0246348334 0248569335 mepocho N17 lounge and restaurant Owusuaa e kanfo e de amount se ebi owonya hoho bi won person di ni bedi di fie wo pe ba bi e de na kwa kwotena e na wo bisa se Kumasi akra restaurant be na teso restaurant be e no munim workshop e ye N17 lounge and restaurant wo mo aduane e na ede wo mo aduane e na kabowremu wo mo aduane e na frefredom enti fufuo no enkwan bi a wo pe bi a wo mo obi wewre nkwan ne wanya restaurant wo munim ya wonwie no na ya akaton bomu enti wanifu ni chemu e wo N17 lounge and restaurant na ekope aduane ni bi edi maka cho se enkrofo complain se konkonten wo mudi anu moto mu bon we de yato ye boss aye ne kama enti wudie no afi kura na moto mu ho e ba be ya homeka na afi eni je shunko aba ho banku ni yo Christian ni die jai esofo mo na epai mi ankasa medibi ehunu se die sitie enti fo ni chemu ho ne kope bi di emo ahodo e na afi pastries ahodo aye de ensa no de da form ne de anu hye e bo so no mbe ma obi Agric Junction kwada so contempo no so no mo wo ejoda kopem kosi ada huru de bi ni ba bia enti wudi wani chiremu abenya dwane ni biedi anopo no ndu pepepe na dwane no aye krado enkwa ni huru e kopem enumre de somu ansa no ma sese wo munkuku ene wo munkaka enti fo ni chiremu ho ne ensefo wo mo so mo conference hall a social event ni nada wudi wani chiremu abibia so be kama eno achi wo mo ye delivery enti ba bia wo bia frɛ number yi na dwane aye boss wo ko adode a place wo order na fa delivery service no wo mo nhwe emfu aduane no emel 0530668585 0542787278 Obaya na mame yes me de worry nana ya wanka wentimi anka hwe ankyere nana oh debi ade ntia eye kwadwa anka bi nkyere sese ni epe heaven akọ nti ya yen soso ne maso kwadwo nso de anka abeka bi akyere no seni obi a obabi odi na agroko ankyere se usuro no abena nie mebra hello we say ya friend na ye nya no pachane onfa yeah we say nkrabe na wo to ama no nkra me to ama ne se mani abre se kwam bia so mehia misika sika ne de na wo bia no ma mensanka ma hu se nhwehwemu ada di se sika no ewo no ho
anti ma ye fere broni a wafa a on de ye fere na onfa andi se chenchen chena so se onfa misika mame a anamom bia metu amensa beka misika no metu na maji misika anamom patwa ne se bia na miguso a me wo haya anti na se wani abre o mani abre pa se o de fa fom na na wo se me firi bre kuma duru kuma si atum se mani abre se o de fa fom na anye ya de ani sana wo pesa okay o de dia se u she ni coat sister ya kira o airport run about patwa ne enti na se kira se wo mpasa wo beka wa kire na obi asori anopa dware aba betena ha wonye adwuma wa ha benne wo sendo e staff wa ha se bibi hia na yanka obeye saade no patwa dabi adena woto na nka wo mobra nke beka se bi kwasam panyine che beka chense wo papa oba wiase wa mobra wa anya adwuma ya adwen se be ya adwuma so na mo se twintwan ye na mu ya ha adwen ha adwen enti na nipa bebre mpa adwuma no ma fa shortcut no but the emian no mo fa shortcut na omo hwe bebi omo defa ye kokohwe akwafo na de bia omo sayesa obi ani abre ye adwuma hwe ne yire ne ma waje ni sika odi ni dwetira ahye ne ya wa hye no 8 months de senka wodi ye adwuma nka ya ntigo onya 1 million so ko onya 1 million so na de ya me wanwa ne se me bre itimidi sika kese sa ma enya ni gidi abra wanyi mu half enti na wanyi mu half kura se sika ne de mininse no so ne ba besi transactions ni nyina oni bruni ni na eye enti first time on ni ye business no first time on ni ye business sika sen ne kodim se first time ni ye business me masika nkodi ne ho oh okay no me masika nkodi ne ho woji usika na so provide me masika nkodi ne ho to mujidie no waten wanye ne mujidie o we de me ya wo de mame we de me ya sa na omuti o da bi o we de na o de mana oji ni sika ansa o de ama no oji ni sika ansa sa na o de ama no nti wutimu se obra nso atena enti se sa ne se adechi no kase woni bia ya wo ntumi nkasa wo mfa ma no wate ase ha samo amoye business sei no kese wa bona adwene mpo se sika ne de adenti na wususu se sika no mpe so de be ma wo menya ne bone we ye better dodo ana anya se better sister o de me car ana se me de ne car enko ba bia we wontimi ntweme wati azenti bia wo ma na hu se wo ye mre enya obi na betimi de wo asema wo ka bi kwa ahakura wo tie wani abre a wo kasa no asa wo bompaye o da bi musa de bia dan sie ba ma na wo so na waso ne yie na amansa nyina hu se de odi ye wi de enye fize bia bi dika tu anamo no obi be ka se ada na wo ye sei but we de ada de mo bia se bia hu se asisi bone na opeso sisi mi oh ya no mo frese so ye nka so ye mpio se wote ye so wode ka to munya so mo kwete se ye so ye mpie nka so ye mpie ye so wode ka papa je ka se na wei na wo kwa preacher man na dachi ye be da to ko for chairman no obekọ MP na ukojina communication director obe ye MP a dachi ye ma uska se obe sa omo an e diga na sha omo nsen sa o de sa 11,000 wo ko ni chairman ya ukojina ye worry poto subambi a oda na di owi asinti na mo abotre onzo nyo area nso ye wo mu poto area na area poto be se subai no edu ba poto ne te se area poto na no te se tantan enye fe area bi wo ho efe ai bi wa na wa benchen ya na we de ohunu zero brai wonye usika na ebecho dabi ande se area peg area poto wom this won't ya ni kayala this won't ya ni kayala nje jama watese wo kan o baby this won't ya wo ke wo hwe me anya usika ma wo uso bia reporto usika ne ya pa chiri kwan ma minim se area no kure wo mu tantan ne wo oh ye be se onabo mame fa nso ne so ye be se onabo so far as enempo de assemblyman fo nyina wonabo ukojina na wanya kura wo ye ya wonabo ye be sere no on fa brand sika nya den emma no na obi ba eda ne so ono ankasa ma odo mo ba wiase so da ne so on fa ne sika ma no ye nhwe se be kwakwa ko duru ba bi na afi ne ye twon me ye sho se na ni afi ye be sere enne sika hu odin papa ya
ene hu odene sika etim tete anuafo ntem de no hu se sika ye moja sika ho na se tomatoes cry say yo sika hu odene pa na body ekodi sika hu odene pa nti yebesre edidie ho bo ayedin nti sika ho ayedin edidie bo ayedin na omo a omo frɛ ya omo kwality se so ye MP ne yebesre so omo atia na yesi odeka ode bra yika omo ti MP no man so omo ti mi afra ha omo wɔ ne number me sure so obi a wa pre position there obe wo supporters wo yebesre se omo te ya se do omo ti mi fra ha no omo ma ne nto ye fa ne sei Mr. Willie say yesi wodeka 11,000 ye gi no ofia ha won famra ne famma bra no eno ne ye ka ene your makeup party's birthday oh wow sa Flora NST oh okay ade oni mu makeup party's ofia Augusti and NST Augustina Atiadonko on da so no okay onu so e Mayborn ai okay enti ye nyina Akoma mu Nsem team ye say happy birthday to Augustina nyankopon onhira opa na onto wonkwan mu afesese na aware na abaso na nkrofo agyae wo hawo enti no na woto no nso nya shubi nya shin. God bless you so much. Happy birthday Augustina. Wo ye marketing department ho no mo nyankopon onsha ada mama so gift mano okay sanso so na me little sister Sage baby Sage me little sister no Sage baby happy birthday Sage nkwa na timi hu mi wo TV so no ofre me auntie is not minding me Sage me ntimi nje osu wo TV so enti happy birthday to you Sage boy free daddy any mommy na me ankasa auntie aida ka ho nyankopon enhira na onto wonkwa munua ketoa enso so ka ho. God bless you so much and we love you so much. Happy birthday Sage nyankopon enhira mama na o say na o ka bibi ewo eyezu eyeza yanka so ye mpio na hwe sembe so obufu na oties kan Mr. Willie Mr. Willie ade a wo ye nya ugu ye ni mu ase wo betwime kwai manana ekuoba yi Mr. Kwesi Asari ye betwia wate udi agina mu o minye agina mu na sa ye betwia de udi agina mu asa minim Akoma FM de etimi ye da bi nti anka se ye betwia msro na na ka se ye betwia o problem msro da bi o me ye pon ya ye kotua me akakadro mpa cho me pa cho we disclaimer men ka ho na na bi lampa to nya me na me kan ye me ka se Mr. Willie betwia nti kan nka se yen obetua ne ka ebia sika na fa ne nsem na say wa feri mpo no ntimi nka nkyerwa ese so de tu obi anim na nipa ne wo bekasa fi se me hwese de wote na wonye nipa bonini one wo kasa bokwa se nipa papa de wusia na wo hu mahu se wo mu aba eye one wusia bokwa no to ne bo ebi osrew mane mre kra na obetu anka minim so obete ase na kwan na odo fa so ne de enye ne kwan no kra wenya besia bo no obebo wo wato obi ade oniema no wato enti sempo wajiska no na se bia na ne ho kire no meka se bia no odo obi ka etaasi tino nani ahwewu sika ne se memfa entity me Nsem kakra na mo amoye business na etaasi sa wo obi timi di scam na bia niema bia ba te se me costo na niema aba mitiem sika so me do de ne besoso na se onim se market ne beko nti sa anko ne sa na afa oni ni nenso nipa nua ni nipa kone nchen kasa bia papa mesrew odiska ne maame no na bia kabi ni ade dida manim anim guase enti me yusu sika no ti mesrew ma memre metua but entwa ne ntro say India ni ntua 8 months ni ekura utua half asenka anka ye nyensa tua no ontua wakeka nanum ahu so ye obi a omre
nanso nipa bɔkɔbɔkɔ ne bufu anana me expected obetimi di aye wo DD4 no so eya ne mehieska ene soso na ya ukɔbɔ obi besia 1 million kwa ɔmaw say nye bra ye ko bisabisa ska wo bi ho. I'm telling you obi ani abre ena ye na na edi anim no tim se ne mamu aye den enti ukuta sika wo so hye ne yie so ena ba bia mekokore diska bebrebe kwa magyae menko ho ai ya okọ ba bia otimi diska bebrebe me shi bi ma wo se me shiska fa sa me ko shiska anu ska me twabo ese minim ho ma kire me na minya ska bia makɔhye no ho oh me twabo ese me ma hoda because me ni hwehwa a untimi mobra untimi mobra ade na wo ye na ha adwen eba ni se anase be ma no ba ekohwini o so oba de wo nka manente oba akra de wo kakra obetimi aka cho se wo boa ye ode ama wo de akoye wa de otimi kwa aka se ode akofa ma e ma de onum ye nsam keka oh nyame ani nka no ode ato ma station oba siri bia because here no eni am etimi ye nyame ani nka wo soro wa no ode ato ma station ene ye den o se eni esuban ne abrabo ade ni ehu nso ebetimi akontokwa pipe te se de ehu enso ne yete e ma de ha adwen so your life no ye upside down e ha adwen ebusuafo Queen Sabina chese osi ma station you no kranka minim me pa cho your production line no pese oni ye twetwe nkomo 0530 507 849 0530 507 4849 0530 507 849 your WhatsApp number no so 0246766060 me pacho numbers no friend enya asem na obeka yen we enye me pese me date ubia yenye me pese me date wo numbers yi so ye pa mo chaw mo amotete me wofa no wa ware pa choba hene oye be ma ware fo papa last words ni enko onim dia me pesa me kana se NDC ni no on se nana bila start friend no enye ne unse okra obeto me wo ehonom o start friend na che papa na mpese mbisa se na phone ne kitana ono a personal phone na so ne obidia ebia Lookman ni Alaska ani asem no so atiase edi no ni afrewa from that time no yemfa na say be 12 kra the basic 3 o'clock now phone nya wo dia enti wani ni phone no ho me say me phones me ensa me ko ba bi ekura me o frɛ me na me mfa ne bia na bia me ye bibi bet me wie na me hunu me square me den me frɛ ya sere no omomodia so obefrɛ ana ɔte ohunu ye miss call na on frɛ back anya sa de a ene asembeto no because ade a wo ye ne emfa kwan mu ba bia obi abaye wadwuma ade na mpanyifo motesa bebre ni suban ni pana baye adwuma unya abotre nya adaje ne kasa kama kofa de obekwa kofa kobobosia fa be hye adwuma nim uwie betua aka owie untua ni penso owoyere ewo ma so atiase ye ana bosia okobo enso ye twetwe no ana wajai we nyina to no so don tino media men kase yesere no eseso utua because adwuma ana waya ama no yesere no de ana yese de yepa na chewo no so awoso utimi tua edema no yenim se Akoma FM ni Onua TV de se nyame adom ti Onua TV ateki all over of Ghana ha enti no ba bi owo bia ote yenka ommomodea se yensa be kan sika no nya sa de a ene ya be koso afa ya na sa
Yeda sepa okay ba ko no free ho ba ye no de na nani abre o. Na nani abre pa. Eh o de na nani abre o. Obi a wo bodua no de ayi. Kire se. Ayi efu nyina wo twam na ama na ba ba ko to yogurt ma. Me kam zere wo. Ni ebenya o de. Ani we mo chirema nyina. Mo chirema obeso funu no nyina. On nyina obebo mu dia. Kire se. On de na nani abre pa. Enti yema etiefo emrem bi. 0243114497 0243114497 03224980350 03224980335 papa no wanka counseling no ho asem oh erade ya domo eye memendai me ye counseling consultation na asedan Kenya me se me de oba me hɔ a anya wona obeka wasemu wana oka o tena sene na de ode ba na me de hia wo se ebia tumi bi na aware honhom bi na aware menim yare e da wo so a wo ba urade ntimi mfa me so ensa enti bra mayen tonchia amekamfo urade de ma wo se oba na obehumi a adesuwa bia eson no urade na me so ebeyi sa adesuwa na efri wo so. According to Matthew chapter 11 verse 20, was mo amoy nyuma na mabre na mo son ne soa na mo kon mu bu no. So anye kwadwofo no anye ni hafo na obeba nko ade a adesuwa bi eson no erade de hu mu aya ma me. Eho problems last stop me Kumase airport runabout Kings College. Friend number is 0244 88 14 55 0244 88 14 55 Yeda sepa reverence ya na me pacho eya o kasa na de number ne tu dwana mo fra obeye dafa ene asem no eya obeye dafa ze obi wa ha na opeso try fe say correct. Good afternoon. Good afternoon. Pacho dini baby akasa free. But so Thomas you kasa free mo nsia my wife. Pacho yentie. You whether onyan go pon asese no dia say na mi sira mo ni adwuma pa mo bo. No kwasem to say o he asem a nkomo aye dia. Na o he ye kukuntin ni edasoa. Anybody to say so be my new penina. Who did me so better so my music and I go Google I didn't know already. And the same I'm pretty for a pro and this is the same thing. And the baby I do is so good as that so. Now me did it in Uncle Mama who near baby so maybe you go a man time and the phone so. I mean I am not me a boy and sack and sika. Yeah, I said me and fire won't so uncle so. Bia ntumi why and the biara da opo man panyina be sister man music na di na ba pro man panyina o ye chairman na no pra wenya me pa cho wenya ba do ma ti afia na ye di ba ko ya wenya hai obesa ya kere ba yesu na mi sira o ye ma ba mo mo tem wa no na mi diri se na mo mo ta ho den yeah that's it. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho dini baby are free. Oh, my Auntie Maggie. Pacho yenti o. Waya mwa. Mo juma so. Da makini ajuna pa mo yo. Ni se. Onya dia bra mo no di. Enu ti no dia ba no. Ndi ni mo tumi yo. Ono de nya wo di mo na mo hye na mo age na dia ma no. Wo yendi ti yo. We NPP new. We call it here. Maybe I'm NPP near Obinu. When you're not the man, on throwing you, yes, sir. What is Cacopa Chairman? No, and a chop on a talk upon. No, what Janet, what Janet did. The flower, I will not go back. But that was not. Oh, why? That's my German when you're man, my. Yeah, that's baby. Onso betimi afre 0243114497 na ye ne wa twetwe nkomo. Hello. Hello, good
Good afternoon. Hi, madam. Pacho dini baby akase free. Sẹ́ni èmi kan kọ́ hẹ́rìn àlẹ́ fi nípa. Yẹn ti o. Kàfẹ́ free àfẹ́já sí sẹ́ni ìjà. Okay. Ẹ̀dá máa fi ní program papa àmọ́dé ẹ̀ma rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bí ya. Ẹ̀sìn sí nípa náà wọ́n kọ́ bẹ́ẹ̀ bí ya ọ̀dà ẹ̀ kọ́nàbìrà ntí náà wọ́n abẹ́dá àwọn. Ntí nyàmé nso ẹ̀ ń fàmù so. Sẹ́dẹ̀ ndá àgbà ẹ̀jú mi dé sẹ́ mi tún yẹ no. Ẹ̀yìn sẹ́ mo bẹ́ tún yẹ amabutọ̀ yẹ mo àbà. Ẹ̀mí nká mọ̀. Yẹ da se paa. Onso betimi de wadwen kyerɛ no aba abra ye sɔre so ama sports fo abai ye betimi afa collar no baako pɛ ana mienu bi aka ho na ɛsɛ ya sɔre ama sports fo no aba. Hello, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Hima. Pacho dini baby free. Pacho frame na nansi ya baby o. Me ka so fla so ma so nkwanta. Me pacho yeti o. Mama the mechanic the mubetimi ya afa ho bia ini abe mane sabeka ni sika no eye efiri se ewi ase no sa okasa wodwene nsem bi ho a Bible kan o Deuteronomy wo se wo hiani moburuni ana hoho a wo wasa ase so eda wo ye adwuma ma wo no sa da no anefa na pa de ye de ema no na we insurance rasa for urade amo amfa ketu aboni amawo wo kai mi bu sem 30 na wo se eni akwa ho nsekuro nchiri ni wura no amo bia nku enti ya edie ni anu bi ni na mo kwambone so no yenhwe na yensesa ade emefere nso ba ko ni se Ghana nso ye ya ma policies nso aye de menina dwuma kora papa no ne ye enye party adwuma a personal issue yen kano na yemfa MPP ni NDC de ne ntonche because aka we nye NDC for na ekutu ama no ana NDC for e na ekwa akutu ama na medama so pa nya me no nye adwuma. Good afternoon. Mudanfo ni autography papa bi asunje nkanse gbam. If I original Nigeria the contract at Kuchina Mbodi. Since you have the family, so maybe anything. Only my family, yes. Yes, I don't or color idea, and then for a central, Rebecca Secretary. Oh, me. Maybe that can only say Nigeria. So maybe can have the one opportunity to be of here. I don't know. If I say, be a member of the German, and I pay this and the cocoa to have it. Na oge ni jinde mbele kiya uwa bapema because sabi adabu di jazia kansa epeni na ketia adia nkese no tena na jase mi gira so ta me no adia di atani aka he ndia ejore de go ko ha ebi anya de se ha de ndo de de na ni se mo abema na wabre de da siti. Hello. Ababa. Abaya. Odini baby akase free me na fo. Ane the similar that's the American is Abena Ayana Aviasi at the same dia Yamiano Yami Yamota. In this one said some dia Utoa Ubio Adia nice to be the Bonnie Nadi Yaleka. I go to a software apparatus tire. Look at the BBC of Romania Namaka Mayu. Our plan said men find a call. Nini say na e kwati e bi mo fiti pati ase bi plan so de sika ani le kuta ya ni o e do so na ni sika ya bon tam bi se say nyankopɔ ani ni bi akiri e se mo bon tam ta adentra e bi le sika ana o wodofo e le mu sika ni adofo nti dofo bi an so ko nyankopɔ e bi en kan te ni anu se e ni bi sika se mo se mo wa e se mo ma pepe ana se bi e bi pa ni bi ya wa e wa o de no e fa ni bi pa you say the family bro. You me ano. Sabi, sabi ang ubiya ni mga problema ino. Na yung ekadi ubiya RGPO. Tayo gusto party party ano. Etiya nato amasum biaba. Abata ni nyame nyegwa. Yeah, that si bebre ebusuafo ha na edi dwumadie no ebesi wote Queen Sabi Debra Banka nka sanso na wote Reverend Sia Apa Life nka Papa J wote nka sanso na Peggy Ajwa Fati me producer Nana Bila Kantanka sanso ena Kwadwo
sa akɔde spatus ɔno nso so ɛka ho de ɔde ekɔ Facebook ɛyɛ Beluchi ɛne ne mrantie no nana ya ɛka ho nyame adom a ɔkyena ye behia medin ɛde nana ya Owusuaa Bempah Makrao